Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva. Oh, hallelujah, Stuti Veva, Swamini, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva. Yes, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Oh, Rabbi Shiramankum, Rabbi Siamakum, the hero of Allah. Oh, hallelujah, 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 Swami. Oh, Stuti Veva, Stuti Veva. Yes, Stuti Veva, Stuti. Yes, oh, hallelujah, Stuti Veva, Swami. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Namaskar Veva Swamini. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Stuti Swamini. Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva, Stuti Veva. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Stuti Swamini, Stuti Veva. Oh, hallelujah, hallelujah. මේ උදෑසන උතුම් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපි ආචාර කරමින් සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපිට මෙපමණ දුර එන්න මඟ පෙන්වපු නිසා මෙතෙක් ඔබට අපේ ජීවිතය ඔබ ගෙන ගිය නිසා පාලනය කරපු නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ උදෑසනත් අපි අපේ හදවත් ඔබ වහන්සේ වෙතට යොමු කරගෙන සිටිනවා ස්වාමීනි. දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ස්වාමීනි කුමක්ද කියලා අපේ ජීවිතයට, අපේ පුද්ගලික ජීවිතයට, අපේ පවුලට, අපේ සභා පවුලට ස්වාමීනි ඔබගේ සැලැස්ම, ඔබගේ කැමැත්ත කුමක්ද කියලා අපිට දැනගන්න ස්වාමීනි. ඒ අනුවයි අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. එතකොටයි අපි සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. සාර්ථක වෙන්නේ මොකද ඔබ වහන්සේ අපිව සාර්ථක මාර්ගයේ ගෙන යන නිසා, සෝදායක මාර්ගයේ ගෙන යන නිසා. මේ උදෑසන අපි ඔබට අපේ හදවත් තුළ ඉඩ හරිනවා ස්වාමීනි. අදෘශ්‍යමාන මිත්‍රයාණනි, මගේ හදවත මම ඔබ වහන්සේට ඉඩ දෙනවා ස්වාමීනි. මට මඟ පෙන්වන පිණිසත්, මගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා බලයෙන් ශක්තිමත් කරන පිණිසත්, නොකඩවා පවතින සහභාගිකමක්, පංගුකාරකමක් හැම මොහොතකම පවත්වගෙන යන්න ඔබ වහන්සේගේ උපකාරය ලැබෙන පිණිසත් අපි ඔබ වහන්සේට ඉඩ හරිනවා අපේ හදවත් තුළ ස්වාමීනි. ස්තුති යේසුනි, ඔබ වහන්සේ අපිට කොච්චර ප්‍රේමයක් දැක්වුවද. ඔබ අපි උදෙසා ඔබම පාවා දුන්න ස්වාමීනි. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා යේසුනි, ඔබ එච්චර ප්‍රේමයක් අපට දක්වපු නිසා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ කල්වරි කුරුසියේදී වගුරුවන ලද ඒ අනර්ග ලේ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. ඒක පුදුම බලවන්ත වූ, කිසි දෙයකට මිල කරන්න නොහැකි වූ
අනර්ග වූ ලයක්. මක්නිසාද ඔබගේ ජීවනය ඒ ජීවිතය එහි අඩංගු වෙලා තිබෙන නිසා ස්වාමීනි. දැනටත් මේ ලේ ක්‍රියාත්මක නිසා ස්වාමීනි මේ ලේ වලින් තමයි අපගේ සියලු පාප මකා දමා සියලු පාපයට කමාව ලැබුණේ. මේ ලේ වලින් සුවය තිබෙනවා අපිට. මේ ලේ වලින් අපිට ආරක්ෂාව තිබෙනවා. මේ ලේ වලින් අපිට ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. දේව වචනේ කියලා තිබෙනවා ඔවුන් සතුරාගෙන් ජයගත්තේ බැටළු පැටවානන්ගේ ලේ කර්ණ කොටගෙන සහ ඒ ලේ වලින් සිදු වූ කාරණාව සාක්ෂියක් විදිහට ප්‍රකාශ කරන විට ස්වාමීනි එච්චර බලවන්ත වූ ප්‍රබල ලයක් යටතේ ඉන්න ඔබගේ දරුවන් ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මේ සභාවේ සිටින හැම කෙනෙක්ම මේ ස්ථානයේ සිටින අයත් පැමිණෙමින් සිටින අයත් නිවෙස්වල සිටින අයත් ඔවුන් එන්ට ඕන කියලා අපි යාත්නා කරන අතර ඔවුන් ඔබගේ ලේ යටතට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ලේ වල බලය තිබෙන නිසා යමෙක් එන්න අදිමදි කරනවද වහාම ස්වාමීනි මේ ලේ වල බලය කරන කොටගෙන ඔවුන් මේ ස්ථානෙට ඔබ කැඳවපු නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔවුන්ට එවන් හදවතක් ඔවුන් ඔබ වහන්සේ ඇති කරපු නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ ඉච්චර බලවන්තයි. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ තිබෙන තැනට ඒ මිනිස්යන් ඇදී එනවා ස්වාමීනි. ඒ නිසා ඔබගේ අභිමුඛයට ස්වාමීනි මිනිස්යන් පිනවන්න සතුටු කරන්න නොවේ. ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන විදිහට ඔබගේ ප්‍රේමණීය දරුවන් විදිහට ස්වාමීනි ඔවුන්ට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. ඔවුන්ට ඉන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මේ සබත් දවසේදී ඔබගේ අභිමුඛයට පැමිණෙන්නේ නැතුව අපි දන්නවා ඒක දෙවි පියාණනි. කුමන බාධා තිබුණත් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි ඔවුන්ට උපකාර කරන ඔබගේ අනුග්‍රහය ඔවුන් උදෙසා අපි ලබා ගන්නවා. මෙතනට එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ස්වාමීනි නිශ්චල සමාදානවත් කාලයක් ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට ලබා දෙන්න කියලා අපි යාත්නා කරනවා දෙවි පියාණනි. පියාණනි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේ අපට ප්‍රේම කරන ආ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. අපි ඔබට নমස්කාර කරනවා. අපි ඔබට ප්‍රේම කරනවා ස්වාමීනි අපේ හදවතින්. අපිට හදවතින් ඔබට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන් උනේ ඔබ වහන්සේ පළමු කොට අපිට ප්‍රේම කරපු නිසා. ඔබ වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ප්‍රේමය ඔබ අපගේ හෘදයන් තුළට වගුරුවලා තිබෙනවා. ඔබ දුන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කාරණ කොටගෙන මේ නිසා අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඔබ වහන්සේට නැවතත් කියන්න පෙරලා ආපහු කියන්න පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට ආදරේ දෙවි පියාණනි. ඔබ අපගේ පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ අපගේ අබ්බා පියාණනි. ස්තුති ජීවමාන දෙවි පියාණන් ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා දයාබර ජීවමාන වූ දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ මහා විශාල අනුග්‍රහය නිසා ස්වාමීනි. ඒක ස්වාමීනි නිකම් වචනයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක ඉගැන්වීමක් නෙවෙයි. ඒක ඔබ වහන්සේ යේසුනි ඔබ වහන්සේ තමයි අනුග්‍රහය. Oh Lord, you are the grace of God. You are the grace of God. This morning we have that grace, abundance of grace and the gift of righteousness. Thank you, Father. පියාණනි ස්තුතියි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ දීමනාවත් මහා බහුලත්වයේ අනුග්‍රහයකුත් මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ අපිට දක්වන නිසා අපේ ජීවිත සනසන්නේ අපේ ජීවිත ගෙන යන්නේ අපව ශක්තිමත් කරන්නේ ප්‍රාණවත් කරන්නේ ඔබ වහන්සේ දෙවි පියාණනි. මක්නිසාද කැමති වෙන්නත් වැඩ කරන්නත් අප තුල ක්‍රියා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. අපගේ අදහස් අපේ ආශාවන් වෙනස් කරලා ඔබ වහන්සේගේ ආශාවන් ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතයේ තවරන නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කීවේ ස්වාමීන් කෙරේ ප්‍රීතිමත් වෙන්න උන්වහන්සේ ඔබගේ සිතේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරනසේක. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ තබන ආශාවන් අපේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ සම්පූර්ණ කරන නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙන මේ උදෑසන. මේ උදෑසන අපි රැස්ව සිටින එකට ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිට ඔබට নমස්කාරයක් ඔබ කරන පිණිස මක්නිසාද අපි ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්න සියලුම ආශිර්වාද වලට අපි කෘතඥතාවක් දක්වන්න ස්වාමීනි අපිට කියනකන් ඉන්නේ නැතුව අපේ දෑත් ඔසවන්න අපිට ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියලා කියන්න ඔබ වහන්සේ කර තිබෙනා වූ මහත් ප්‍රාතිහාර්යයන් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතේ නැවත උත්පාදනය දීලා තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ අපි තුලට ඇවිල්ලා දේවත්වය අපි තුල තබලා තිබෙනවා.
එබැවින් අපිට ප්‍රේමයෙන් ගමන් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔබ වහන්සේ අප තුල සිටින නිසා අපි ගමන් කරන්නේ ප්‍රේමයෙන්. අපි ගමන් කරන්නේ ඒ වගේම ප්‍රීතියෙන්. අපි ගමන් කරන්නේ සමාදානයෙන්. මොකද අපි පියාණනි ඔබ වහන්සේ සමග සමාදානය ඇතුව සිටිනවා. ඕ ස්තුති ස්වාමිනී. ඕ ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. මේ සියලු මහත් ආශිර්වාද ගැන අපි නැවත නැවත ඔබට ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනී ඔබට ස්තුති කරන්න අපිට වචන නැහැ. අපේ හදවතින් අපි ඔබට নমස්කාර කරනවා. අපි දක්වන ප්‍රේමය මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ පොහොසත්ව සිටිනවා ස්වාමිනී. දයාවෙන් පොහොසත්ව සිටිනවා. අපි කුමන තත්වයක සිටියත් මේ උදෑසන ඔබගේ ආදරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිසිම හේතුවක් නිසා. ඕ ස්වාමිනී ස්තුති ස්වාමිනී. ඕ ස්තුති ස්වාමිනී. අපි අතින් වෙච්ච වැරදි වලට ඔබේ ආදරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිසි දවසක. ඔබ වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ. නමුත් අපි එතනට එන්න ඕනේ. ඔව් දෙවි පියාණනි. මම දන්නවා මම හරි නැතුව සිටියා කියලා. දැන් මම මේ උදෑසන ඔබගේ අනුග්‍රහය ලබා ගන්නවා ස්වාමීනි. මම ඔබගේ පාප කමාව ලබා ගන්නවා ස්වාමීනි. ඔබ කල්වරි කුරුසියේදී යේසුනේ ඔබ කිව්වා පියාණනි උන්ට කමාව වෙනව කියලා. ඒ වෙලාවෙදිම ඒ පියාණන් වහන්සේ මුළු ලෝකයාටම මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම පාපය කමා කරනු ලැබුවා. ස්වාමීනි අපි උපදින්නත් ඉස්සෙල්ලා අපේ පාපය කමා කර තිබෙන්නේ ස්වාමීනි. එච්චර පුදුම දෙයක් ඔබ වහන්සේ කර තිබෙනවා ස්වාමීනි. අපි ඒ තැනට එනවා විශ්වාස කරගෙන. ඔව් ඔබ වහන්සේ දේ කර තිබෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ස්වාමීනි. ඕ ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා. ඕ නමස්කාර වේවා දෙවි පියාණනි. නමස්කාර වේවා. ඕ ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා. හalleluya ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. Thank you Lord. ස්තුති ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා. අපි මොහොතක් අපි ඔබවහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. ස්තුති වේවා පියාණනි. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. නමස්කාර වේවා දෙවි පියාණනි. මුළු හදවතින්ම හalleluya. ඔබගේ ආත්මය තුල දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ ඔබගේ හදවතින් ඒ දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඕ හalleluya ස්තුති ස්වාමීනි. ස්තුති. ඒ තමයි ඒ රහස් ස්ථානය. Secret place of the most high. Hallelujah. ස්තුති ස්වාමීනි. මහෞත්මයන්ගේ රහස් ස්ථානයේ වසන තැනැත්තේ සර්ව පරාත්මගේ සේවනයේ වාසය කරන්නේ. ස්තුති ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ඕ හalleluya ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ස්තුතියේ රහසිගත ස්ථානයේ නිසා මමත් පියාණනි ඔබ වහන්සේත් පමණක් මුණ ගැසෙන. ඕ හalleluya. ඔව් පියාණනි මේ වෙලාවේදී අපේ ජීවිතවල ක්‍රියා කරන ඔබ වහන්සේ දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේ අපගේ සිතවිලි දන්න දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ඒවට ශක්තිය දීලා හරි සිතවිලි හිතන්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අප තුල ක්‍රියා කරන නිසා ස්තුති ස්වාමීනි. මෙපමණ පුදුම ක්‍රියාවක් ස්වාමීනි. ඕ මෙවන් ක්‍රියාවක් අපි පොළොවේ කිසි තැනක දැකලා නැහැ ස්වාමීනි. මිනිස්යන්ට මේ වගේ උපකාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ වහන්සේ අප තුල ඉඳලා අපිට හදවතට අපේ ඔබ වහන්සේ ඔබගේ කැමැත්ත කියලා අපිව නපුරු මාර්ග වලින් අයින් කරලා අපිව ප්‍රේමයෙන් ගෙන යන ප්‍රේමයෙන් හසුරවන දෙවි කෙනෙක් මේ පොළොවේ මිනිස්යන් අතර වෙනත් නැහැ. ස්වාමීනි ඇත්තේ එකම දෙවියන් වහන්සේ එකම ගැලවුම්කාරයන් වහන්සේත් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් පමණයි ස්වාමීනි. ඒ තන් වහන්සේ තුල ක්‍රියා කරපු සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ උදෑසන අප තුල ක්‍රියා කරන නිසා අපේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන නිසා අපේ ජීවිතේ මේ සියලු අභියෝගයන් අපි ඒවා අභිබවා ජයග්‍රහණය කරන්න නිසා ඔබගේ වචනේ කියලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ නොපන්නෑමක් ඇද්ද? ඒ ලෝකෙන් ජයගන්නේය. ලෝකෙන් ජයගෙන තිබෙන්නේ අපේ ඇදහිල්ල කියලා. ඕ හalleluya ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya හalleluya. අපි මොහොතක් නැගිට සිට අපේ දෑත ඔසවලා අපි ස්තුති කරමු. හalleluya හalleluya. ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා. ඔබගේ හදවතින්ම දෙවි පියාණන් වහන්සේට කියන්න. ඔව් පියාණනි. ඔව් මම ඒක විශ්වාස කරනවා. ඔබ වහන්සේට මගේ හදවතේ තිබෙන දේ මම කියනවා. මගේ හදවතේ තිබෙන ආදරය මම ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා දෙවි පියාණනි.
ඕ ස්තුති වේවා පියාණනි. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි මොහොතක් ස්තුති කරමු අපේ කටහඬ අවදි කරලා. ඕ කාන්තුරික ශිර මංකුම දිහිරබල රබානි. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා පියාණනි. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඕ හලෙලූයා. අන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබට නමස්කාර කරන්න පුළුවන්. හලෙලූයා. ඕ කාන්තුරික ශිර මංකුම දිහිරබල රබලි කුරෂියන් දිහිරබල රබානි. ඉරමගුබ රිබෂිබිනේ බගුබ දිහිරබල රබලි කුරෂිර මංකුම දිහිරබල රබානි. ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනේ. හලෙලූයා හලෙලූයා හලෙලූයා. ඕ ඉමකාන්තුරික ශිර මංකුම රිබෂිබිනේ බගුබ දිහිරබල රබලි කුරෂිබිරි බගුබ දිහිරබල රබානි. Oh, pianane, obata namaskar veva. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we worship you, Father. Oh, pianane, api obata namaskar karano pianane. Stuti veva pianane. Prasansa veva pianane. Prasansa veva. Hallelujah. Stuti veva Swamini. Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva pianane. Prasansa veva. Hallelujah. Hallelujah. Oh, api gayana karamu. හලෙලූයා කියලා කියන ගීතිකාව අපේ හැමෝටම ගායනා කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. අපි ගායනා කරමු මේ ගීතිකාව. හාලෙලූයා 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 Hallelujah. 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 Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva. Stuti veva. Hallelujah. 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 Stotram Swami. Stotram Swami. Stotram Swami. Stotram Swami. Hallelujah. 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 Api stuti karamu, namaskar karamu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, kumuri busyandi rabala rabane biri kumudi rabala rab. Hallelujah. 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 Stuti veva. Stotram ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம் சுவாமி. உன்னதரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். பரிசுத்தரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்கள் செய்பவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம்.
එක්ගෙනෙක් මෙන් විශාල පුදුමදේ කරනව තැනන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති වේවා ස්වාමිනී. හාලෙලූයා 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 ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya ஹalleluya. ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர்தானே செய்யா. ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர்தானே செய்யா. இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே. இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே. ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே. ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. தழும்புகளால் சுகமாக்கினே என்றவர் நீர்தானே ஏசையா. தழும்புகளால் சுகமாக்கினே என்றவர் ஏசையா. இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே. இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே. ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே. ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. එක්ගෙනෙක් මෙන් විශාල පුදුමදේ සිදු කරන්නේ ඔබ පමණයි යේසුනි. එක්ගෙනෙක් මෙන් විශාල පුදුමදේ සිදු කරන්නේ ඔබ පමණයි යේසුනි. ආද දිනයේ කරන්න බැස ඇවිදින් කරන්න. ආද දිනයේ කරන්න බැස ඇවිදින් කරන්න. එක් ආස්කමක් අප දකින්න සලස්වන්න. එක් ආස්කමක් අප දකින්න සලස්වන්න. හalleluya ஹalleluya 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 ஹalleluya. කසපාරවලින් සුවයදී තිබේ පැවසුවේ ඔබ පමණයි යේසුනි. කසපාරවලින් සුවයදී තිබේ පැවසුවේ ඔබ පමණයි යේසුනි.
ආද දිනයේ කරන්න බැස ඇවිදින් කරන්න ආද දිනයේ කරන්න බැස ඇවිදින් කරන්න එක් ආස්කමක් අප දකින්න සලස්වන්න එක් ආස්කමක් අප දකින්න සලස්වන්න Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. கரங்களை உயர்த்தி Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஸ்துதி தேவா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பாவமுடைய கிருபை. Hallelujah. ஒரு அற்புதம் செய்கிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே தழும்பகளாலே சுகமாக்கினேன் என்றே ஆண்டவரே உபவாசிக சுவாமினி கச பாரபோலிங் අපට සුබේ දී තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. එක්ගෙනෙක් මෙන් මාත් විශාල පුදුම දේ කරන්නා වූ තැනන් වාස අප මැද්දේ අපේ ජීවිතේ පුදුම දේ කරන නිසා ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. உம்முடைய தழும்புகள் உம்முடைய காயங்கள் ஆண்டவரே எங்களை சுகப்படுத்தினது உமக்கு நன்றி. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்தவர் அற்புதங்களை செய்கிறவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஆமென். ස්වාමින් වහන්සේ යහපත්ය. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාල පවතී. ஆமென். கைகளை தட்டி நாங்கள் உற்சாகத்தோடு பாடுவோம். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. 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 பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறங்கிடுதே. பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறங்கிடுதே. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்தரித்தால் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நாம் கூடினாள். கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்தரித்தால் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நாம் கூடினாள். அபிஷேகத்தால் நம்மை நிரப்பிடுவார், மகிமையினால் நம்மை மூடிடுவார். அபிஷேகத்தால் நம்மை நிரப்பிடுவார், மகிமையினால் நம்மை மூடிடுவார். பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறங்கிடுதே. பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறந்திடுதே. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அந்நிய பாஷைகள் தந்திடுவார், அக்கினி அபிஷேகம் ஊற்றிடுவார். அந்நிய பாஷைகள் தந்திடுவார், அக்கினி அபிஷேகம் ஊற்றிடுவார். வரங்களினால் நம்மை நிரப்பிடுவார், ஆயுதமாய் நம்மை மாற்றிடுவார். நிரப்பிடுவார்,
ஆயுதமாய் நம்மை மாற்றிடுவார். பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறங்கிடுதே. 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 கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. 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 பரலோகம் பரலோகம் திறந்திடும் நேரம் தேவ மகிமை இறங்கிடுதே. 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 ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தரை துதித்து எக்காலத்தோடு ஹல்லேலூயா அவரை சத்தத்தோடு துதிக்கும் போது அவருடைய மகிமை நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறது. கர்த்தருடைய மகிமை தேவ ஆலயத்தில் இறங்குகிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்திலே கர்த்தர் நல்லவர் என்று ஆர்ப்பரித்த போது தேவனுடைய மகிமை இறங்கினது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர், அவர் துதிக்க பாத்திரர், கனத்துக்கு பாத்திரர், மகிமைக்கு பாத்திரர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சத்தமாக துதிப்போம், சத்தமாக துதிப்போம். அவரை துதிக்க வந்திருக்கிற யாவரும் அவரை துதிப்பார்களாக. கர்த்தரை துதிக்கிறவர்கள் யாவரும் துதிப்பார்களாக. உன் வாசல் பிரசंसा करो, स्वामी वांसे नाम में प्रशंसा कराओ. हालेलुया, प्रशंसा वेवा, प्रशंसा वेवा, महिमे वेवा, गौरव वेवा. ओ बड़े प्रशंसा वेवा स्वामी. स्वामी वांस उपवास याफात्य उपवास करुणाव सैम दावसक्म सैम दिनक्म अपने साय. हालेलुया, रबा शंदा रबा बाबा. ஹalleluya, ஹalleluya. அவர் நாமம் மகிமையுள்ளது, அவர் நாமம் உயர்ந்தது, அவர் நாமம் மகத்துவமானது. உன் வாசக நாமய மகிமையு நாமய பலவந்த நாமய ஆஸ்கம் கரணாவு நாமய. ஹalleluya, ரபா ஷரபா பாபா ரிகான் தேகா ரபா கந்துகா ரபா லபா. ஓ சத்தத்தை உயர்த்துவோம். உன் வாசக அண்டனகு பிரசன்சாவை ஹாண்ட. ஓ ஷக்கா ரபா சத்துரு பல கொட்டு பிந்தன பினிஸ். ஓ ஹந்தகார பலவேக ಇವತ್ತು पिनिस. ओ शखा राबा खान देखा राबा रिखान देखा राबा लबा राबा लबा 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 रिखान दोखा राबा शंदा राबा लबा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुति देवा स्वामी. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ஓ மக்கு துதிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். அபிஷேகத்தோடு துதிப்போம், அபிஷேகத்தோடு துதிப்போம். ஹalleluya. வாத்திய கருவிகள் இல்லாவிட்டாலும் எங்களுடைய சத்தம் உயர்த்தப்படுவதாக. ஓ ரிகான் தேகா ரபா கந்திகா ரபா. ஓ சுவாமினா சண்டனகமு ரிகான் தேகா ரபா சண்டலபா ரபா லபா லபா ரிபலபா கந்தேகா ரபா லபா லபா லபா. ஓ ரிபி கந்தேகா லபா லபா ஷக்கா ரபா கந்திகா ரபா லபா ரக்கா ரிகாந்தோ ரோபோ ரிபா ரபா லபா 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 லபா. ஹalleluya, ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. ஹalleluya, ஹalleluya. Thank you Lord. Hallelujah. මාව ගැලවේ ඔබ පමණයි, මාව සැනසුවේ ඔබ පමණයි. මා ළඟින් සිටියේ මාව සුව කළේ ඔබ පමණයි ස්වාමීනි. හalleluya. මාව ගැලෙව්වේ ඔබ පමණයි, මාව සැනසුවේ ඔබ පමණයි. මා ළඟින් සිටියේ ඔබ පමණයි, මාව සුව කළේ ඔබ පමණයි. මාව ගැලෙව්වේ ඔබ පමණයි,
මාව සැනසුවේ ඔබ පමණයි මා ළඟින් සිටියේ ඔබ පමණයි මාව සුව කළේ ඔබ පමණයි මහිමය වේවා දෙවි දුන්නාට ගෞරව වේවා සමි දුන්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට මට ප්‍රේම කළේ ඔබ පමණයි මාව මව් කුස තුල ඉසුළුවේ ඔබයි මාව හත් නැරියේ ඔබ පමණයි මාව රැගෙන ගියේ ඔබ පමණයි මට ප්‍රේම කළේ ඔබ පමණයි මාව මව් කුස තුල ඉසුළුවේ ඔබයි මාව අත් නැරියේ ඔබ පමණයි මාව රැගෙන ගියේ ඔබ පමණයි මහිමය වේවා දෙවි දුන්නාට ගෞරව වේවා සමි දුන්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට මාව ගැලෙව්වේ ඔබ පමණයි මාව සැනසුවේ ඔබ පමණයි මා ළඟින් සිටියේ ඔබ පමණයි මාව සුව කළේ ඔබ පමණයි මා ළඟින් සිටියේ ඔබ පමණයි මාව සුව කළේ ඔබ පමණයි මහිමය වේවා දෙවි දුන්නාට මෞරව වේවා ස්වාමි දුන්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට මට ප්‍රේම කළේ ඔබ පමණයි මාව මව් කුස තුල ඉසුළුවේ ඔබයි මාව හත් නැරියේ ඔබ පමණයි මාව රැගෙන ගියේ ඔබ පමණයි මහිමය වේවා දෙවි දුන්නාට ගෞරව වේවා සමි දුන්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට ප්‍රශංස වේවා සුද තුන්නාට ස්තුති වේවා ස්වාමින්නාට බදෑත ඔසවලා ස්වාමිනී ස්තුති වේවා ඔබ වහන්සේ කරපු සියලුම උපකාරයට මාව ගලවගත්ත නිසා මට සුවේ දීපු නිසා මාව කුසේ තුල මාව ස්වාමිනේ ආරක්ෂා කරමින් මාව ස්වාමී වහන්සේ නමස්කාර කරන පිණිස ඔබට ප්‍රශංසා කරන පිණිස මාව තෝරාගෙන තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ හාලෙලූයා හාලෙලූයා ඔබ වහන්සේ උන්වහන්සේ ඔබට දීපු සියලුම ආශිර්වාදය සියලුම සඵලත්වය සුවය එකිනෙක සීකරන්න උන්වහන්සේට මහිමය දෙන්න ගෞරවය දෙන්න හාලෙලූයා හාලෙලූයා ප්‍රශංසාව දෙන්න ඕ ස්වාමිනේ ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිමය වේවා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මට දීපු සියලුම දේ වෙනුවෙන් මා ඔබට සීකරනවා ස්වාමිනේ මා ස්වාමී නැවත ඇරි බලනවා ඔබ වහන්සේ මට දීපු දේවල් ස්වාමිනේ මට ගණන් කරන්නට බෑ ස්වාමින් වහන්සේ කෙතරම් ආදරේද කොච්චර දේවල් ඔබ වහන්සේ මට කරේ ස්වාමිනේ
හාලෙලූයා. මාගේ තනිකමේදී, මාගේ දුකේදී, මාගේ විපතේදී, මාගේ සතුටේදී ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටියා ස්වාමින් වහන්සේ. මාව රැගෙන ගියේ ඔබයි ස්වාමිනී. මාව අත්වරිනව දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හාලෙලූයා. මාගේ තනිකමේදී ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටියා. මාගේ දුකේදී ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටියා. මාගේ කඳුලේදී ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටියා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමින් වහන්සේ. ஹalleluya. ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்துதி வேவா சுவாமி. ஹalleluya. ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்துதி 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 ஆண்டவரே. ஹalleluya. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கிருபையால் நடத்திடுவார். සෑම දිනකදී වෙන්නෝබි සදා කල්ම සෑම වේලේදී කරුණාවෙන් මඟ පෙන්වයි. ඔබ ඇස්වසා கண்களை மூடி ஒரு விஷயம் நினைத்து பாருங்க. ඔබ சீக்கிரம் மோதக் இந்த வாரம் முழுவதும் நடத்தினார். 5 மாதங்கள் கடந்து வந்து விட்டோம். அவருடைய சந்திப்பு, அவர் நம்மை வைத்த கிருபை මේ මාස පාපුර උන්වහන්සේ අපව සමගින් සිටමින් සෑම දිනක් සෑම මිනිත්තුවක් තප්පරයක් උන්වහන්සේ අපට කරපු දේ සීකරන්න. ශන්දරබා රිකන්දේ කරබා ශන්දරබා ශිකන්දේ කරබා අපේ අතින් බෝධේ වැරදෙන්න තිබුණා. අපෙන් ඈත් වෙලා යන්න තිබුණා. නමුත් උන්වහන්සේ එම මොහොතකදීම ඔබව ශක්තිමත් කරා. ඔබව ධෛර්යමත් කරා. ශන්දරබා කන්දරබා රිකන්දේරලබා. ಸ್ವಲ್ಪ මොහොතක් අපි ප්‍රශංසා කරමු උන්වහන්සේ. அவரை துதிப்போமா? சத்தத்தை உயர்த்துவோமா? ஷந்திகரபா கந்தரபா ரிகந்தேரலபா ஷந்திகலபா. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்துடன் படிக்கை நிலை பெறாமல் இருக்கும் என்று என்மேல் உன்மேல் மனதுருகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஷிகந்தே கரபாபா. நன்றி ஆண்டவர். ஒவ்வொரு நாட்களிலும் கிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கிருபையாய் நடத்திடுவார். ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பிரியாமல் கடைசி வரை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கிருபையாய் நடத்திடுவார். நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும். நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், எந்தன் உயிரை பார்க்கிலும். ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உண்மை மனதுடன். ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உண்மை மனதுடன். என்னை நேசிக்கும் நேசத்தின் தேவனே, என்னை நேசித்தா நேசத்தின் ஆழமதில். என்னை நேசிக்கும் நேசத்தின் தேவனே, என்னை நேசித்தா நேசத்தின் ஆழமதில்.
பெரும் கிருபை நினைக்கும் போது என்ன பதில் செய்வேனோ பெரும் கிருபை நினைக்கும் போது என்ன பதில் செய்வேனோ ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை உயர்த்துவே நன்றியோடு உயர்த்துவோமா ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை உயர்த்துவே நன்றியோடு நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிலும் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உண்மை மனதுடன் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் உண்மை மனதுடன் සෑමදින කදී වෙන්නෝ විසාදා කල්ම සෑම වේලෙදී කරුණාවෙන් මග පෙන්වයි සෑමදින කදී වෙන්නෝ විසාදා කල්ම සෑම වේලෙදී කරුණාවෙන් මග පෙන්වයි මා ඔබට පෙම් කරමි මා ප්‍රාණයටත් වඩා මා ඔබට පෙම් කරමි මා ප්‍රාණයටත් වඩා නමදින්නෙමි ඔබව සැබෑ ආදවතින් නමදින්නෙමි ඔබව සැබෑ ආදවතින් මට පෙම් කරනා ප්‍රේමයේ දෙව් සමිඳේ මට ප්‍රේම වූ ප්‍රේමයේ උල්පතවේ මට පෙම් කරනා ප්‍රේමයේ දෙව් සමිඳේ මට ප්‍රේම වූ ප්‍රේමයේ උල්පතවේ මාත් කරුණා සිතනා විටදී කිමදෝම පිළිගන්වන්නේ මාත් කරුණා සිතනා විටදී කිමදෝම පිළිගන්වන්නේ ගැලවීමේ පාත්‍රයමා ස්තුති දෙමින් උසස් කරම් ගැලවීමේ පාත්‍රයමා ස්තුති දෙමිன் உசாஸ் கரம் பெற்ற என் தாயும் நண்பர்கள் தள்ளுகையில் என்னுயிர் கொடுத்து நான் நேசித்தோர் வெறுக்கையிலே பெற்ற என் தாயும் நண்பர்கள் தள்ளுகையில் என்னுயிர் கொடுத்து நான் நேசித்தோர் வெறுக்கையிலே நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லி அழைத்தீரன் செல்ல பெயரை நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லி அழைத்தீரன் செல்ல பெயரை
வளர்த்திருவளவாக நாம மகிமைக்காக வளர்த்திருவளவாக நாம மகிமைக்காக நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் எந்த உயிரை பார்க்கிலும் මාඔබට පෙම් කරමි මාගේ ප්‍රාණයටත් වඩා මාඔබට පෙම් කරමි මා ප්‍රාණයටත් වඩා නම දෙන්නෙමි ඔබව සැබෑදවති නම දෙන්නෙමි ඔබව සැබෑදවති හalleluya අපි නම කියමු නම දෙන්නෙමි ඔබව කියලා අපි කියමු හalleluya ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ඕ හalleluya පියාණනි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ යහපත්කමත් ඔබගේ කරුණාවන්තකමත් නිසා ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய நன்மைக்காக உம்முடைய கிருபைக்காக හැම මොහොතකම අපේ ජීවිතයේ ඔබ වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වන්නා වූ දෙවි පියාණන් නිසා අපි ස්තුති කරනවා ஆண்டவரே இது எல்லாவற்றிலும் நீர் எங்களை வழிநடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ඔබ වහන්සේ අපි තුර නිරන්තරයෙන් අපි තුල ක්‍රියා කරන දෙවි පියාණනි ஆண்டவரே நாள்தோறும் ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களோடு எங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறபடியால் நன்றி ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අප සමග නිසා ස්තුති කරනවා உம்முடைய பிரசன்னம் நம்மோடு இருக்கிறபடியால் நன்றி ස්තුති ජීවමාන දෙවි පියාණන් நன்றி ஜீவனுள்ள ස්තුති தேவனே ස්වාමීනි ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අතට සියලු කාරණා බාර කරනවා පියාණන් ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே யாவரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන් ஆமென் හalleluya ඔව් අපි අද ගිවිසුම සිහි කරන්නේ අපි අවසානයේට ඒක දාලා තිබෙනවා நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் உடன்படிக்கை நினைவு கூறுவோம் අපි ඉස්සෙල්ලා වචනේ බලමු நாங்கள் முதலாவது இவருடைய வார்த்தையை பார்க்க போகிறோம் අපි හොඳට නමස්කාර කළා நாங்கள் நன்றாய் ஆராதனை செய்தோம் ඔව් සංගීතයේ තිබුණත් නැතත් නමස්කාර කරා අපි හොඳට வார்த்தைய கருவிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நாங்கள் தேவனை ஆராதிப்போம் මොකද අපි පුද්ගලිකව ගෙදරදී නමස්කාර කරනකොට සමහරවිට සංගීතයක් නැහැනේ நாங்கள் வீட்டில் ஆராதனை செய்யும் போது வார்த்தைய கருவிகள் ஒன்றும் இல்லையே අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේමයෙන් අපි නමස්කාර කරන එක අපි හදවතින් කරන ක්‍රියාවක් நாங்கள் இருதயத்திலிருந்து தேவனை ஆராதிப்பது நல்ல காரியம் හalleluya අපි මේ උදේසන අපි දෙවන මාසික වචනේ බලමු උත්පත්ති පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදය 18 සිට 20 දක්වා நாங்கள் ஆதியாகமம் புத்தகத்திலே 14ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தொடக்கம் 20ஆம் வசனம் வரை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டதை ஆபிரகாம் கேள்விப்பட்ட போது அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய 318 ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து ராக்காலத்திலே அவனும் அவன் උත්පත්ති 14 14 18 සිට 20 දක්වා 14ஆம் அதிகாரம் 18 தொடக்கம் 20 வரை அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசேதேக்கு
அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து, வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக. உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புக்கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான். හරි අපි බලමු 18 සිට උත්පත්ති 14 18 සිට 20 දක්වා. සාලෙම්හි රජ වූ මෙල්කිසෙදෙක් රොටි හා මුද්‍රික පානය ගෙන ආයේය. හෙතෙම මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයා විය. ඔහු ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද කොට අහසත් පොළවත් හිමි වූ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද වේවා. නුඹේ සතුරන් නුඹේ අතට පාවා දුන් මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවායි කීය. හලෙලූයා. අපි මෙතන වැදගත් කාරණා තුනක් අපි බලන්න යනවා. இந்த இடத்துல 3 காரியங்களை பார்க்க போகிறோம், முக்கியமான காரியங்கள். පළවෙනි එක මෙල්කිසෙදෙක්. முதலாவது மெல்கிதேசேக். දෙවෙනි එක රොටි සහ මුද්‍රික පානය. அதுக்கு பின்பு அப்பமும் திராட்சரசமும். අනිත් එක දසයෙන් කොටස. பின்பு தசம பாகம். හලෙලූයා. මේ තුනම දැන් අපි අත්දකින කාරණාවල්. இந்த மூன்றும் நாங்கள் இப்பொழுது கைக்கொள்ளுகிற காரியங்கள். දැන් කවුද මේ මෙල්කිසෙදෙක් කියලා කියන්නේ? இந்த மெல்கிசேதேக் என்பவர் யார்? කවුද මෙල්කිසෙදෙක් කියන්නේ? மெல்கிசேதேக் என்று சொல்கிறவர் யார்? කවුරුද දන්නවද මෙල්කිසෙදෙක් යනු කවරෙක්ද? இந்த மெல்கிசேதேக் என்பது யார்? මෙල්කිසෙදෙක් Prince of Peace. Oh, hallelujah. He is a priest. High priest. Hallelujah, high priest. උත්තම පූජකෙක්. அவர் உத்தம ஆசாரியர். Amen. අද ඔබ මේ දේව මෙහි ඔරින්සල් දැනගන්න ඔබ මෙල්කිසෙදෙක් කියන්නේ කවුද இந்த කියලා. மெல்கிசேதேக் என்பவர் உத்தம ஆசாரியர் யார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். මේ මෙල්කිසෙදෙක් இந்த மெல்கிசேதேக் ආබ්‍රහම් රජුන් මරා එන විට ஆபிரகாம் ராஜா கொண்டு வரும்போது දැන් මේ කතන්දරේ පසුපස පොඩ්ඩක් ඔබට මම පැහැදිලි කරන්නම්. இதுக்கு பின்னணியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මේ රජවරුන් 9 දෙනෙක් සතුරු සේනාවක් විදියට ඇවිල්ලා ඒ පළාත මංකොල්ල කාගෙන ගියා. ராஜா 9 ராஜாக்கள் வந்து இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற அனைத்து காரியங்களை திருடி கொண்டு போகிறார்கள். දැන් ඒ සමග ආබ්‍රහම්ගේ බෑනා වූ ලොත්වත් අල්ලගෙන ගියා. அதோடு ஆபிரகாமின் மருமகனாகிய லோத்தையும் பிடித்து கொண்டு போனார்கள். දැන් කොමක්ද කළේ? ආබ්‍රහම්ට මේක ආරංචි වුණා. ஆபிரகாமுக்கு இது கேள்விப்பட்டது. ඒක නිසා තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරපු 318 දෙනෙක් හිටියා සේවකයන්. 314 பேர் சேவகர்கள் வீட்டில் இருந்தார்கள். හිතෙනද 318 දෙනෙක්. 318 பேர். ඔවුන් ගොවියෝ. அவர்கள் விவசாயிகள். ඔවුන්ට යුද්ධායුධ පුහුණුවක් තිබුණද කියලා දන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு இராணுவ ஆயுதங்களை பயப்படுத்தி அவர்களுக்கு பழக்கம் இருந்ததா என்று தெரியாது. නමුත් මේ 318 දෙනාත් එක්ක ආබ්‍රහම් ගිහිල්ලා මේ රජවරුන් 9 දෙනාම පරාජය කරලා ඒ කොල්ලකාගෙන ගිය හැම දෙයක්ම ආපසු අරගෙන ආවා. இது 318 பேரோடு கூட ஆபிரகாம் சென்று அந்த 9 ராஜாக்களையும் கொண்டு விட்டு வருகிறார்கள். හලෙලූයා. අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕන ආබ්‍රහම් කියන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා. ஆபிரகாம் எப்படிப்பட்டவர் என்று நாங்கள் உணர வேண்டும். සතුරා පරාජය කරලා තමන්ගෙන් කොල්ල කාපු දේවල් ආපසු රැගෙන ආවා. அந்த சத்துருவை கொண்டு விட்டு அவர்களிடத்தில் திருடின காரியங்களை மீண்டுமாய் எடுத்து கொண்டு මේ එන வந்தார்கள். වෙලාවේදී මගට ආව කවුද? මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තම පූජකයා වන මෙල්කිසෙදෙක්. இந்த அப்படியாக செய்து கொண்டு வரும் வேளையிலே தேவனுடைய உத்தம ஆசாரியாகிய மெல்கிதேசேக் அவருக்கு முன்பாக இருக்கிறார். දැන් ඔහු ගෙනාව මොනවද? මුද්‍රික පානයත් රොටිත්. அவர் கொண்டு வருகிறார் திராட்சரசமும் அப்பமும். දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන තවත් කාරණා තමයි මේ මුද්‍රික පානය සහ රොටි වල තිබෙන රහස මොකක්ද? இந்நாளிலே இன்னொரு காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். இந்த அப்பத்திலும் திராட்சை ரசத்திலும் இருக்கிற பெருமதி. දැන් අපි මේ මෙල්කිසෙදෙක් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා තව පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් இந்த மெல்கிதேசேக் என்பவர் யார் என்று இன்னும் நாங்கள் பார்ப்போமானால் අපි බලමු හෙබ්‍රේවු 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදයේ සහ 3 වෙනි පදයේ දක්වා. ஏப்ரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்திலே 11ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். කී දෙනෙක් කැමතිද මේක දැනගන්න නැත්නම්? எத்தனை பேர் இது தெரிந்து கொள்ள விருப்பம்? හලෙලූයා. මෙල්කිසෙදෙක් ගැන දැනගන්න කැමති බොහෝ. மெல்கிதேசேக்கை குறித்து அறிந்து கொள்ள එහෙනම් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. அப்படியான உங்களுக்கு அறிந்து கொள்ளலாம். හලෙලූයා. අපි බලමු හෙබ්‍රේවු 7:1 ඉඳලා 3 වෙනකන්. ஏப்ரேயர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடக்கம் 3ஆம் வசனம் வரை.
இந்த மெல்கிசேதேக் சாலேமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமாய் இருந்தான். ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டு போய் அவனை ஆசீர்வதித்தான். இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான். இவனுக்கு முதற்பேராகிய மெல்கிசேதேக் என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அர்த்தமாம். இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன். இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் உடையவனாயிராமல் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான். හලලුයා. දැන් අපි තව පාරක් මේක සිංහලෙන් කියවන්නේ මම පැහැදිලි කරගෙන දෙන්නම්. එසේ සලෙම්හි රජ වූ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රය පූජකයෙක් වූ මේ මෙල්කිසෙදෙක් ආබ්‍රහම් රජුන් මැරීමෙන් හැරි එද්දී සම්මුඛව ඔහුට ආශිර්වාද කළසේක. පළවෙනි පදේ කියලා තිබෙනවා ආබ්‍රහම් ඒ රජවරුන් පරාජය කරලා එනකොට මොකද උනේ මේ මෙල්කිසෙදෙක් කියලා කියන උත්තම පූජකයා ஆபிரகாம்ட்ட ஆசீர்வாத கலா. இந்த இப்படியாக வரும்போது மெல்கிசேதேக்குங்கிற ஒரு உத்தம ஆசாரியர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஹalleluya. පූජකයෙක්. ඔහු උත්තම පූජකයා. அவர் உத்தம ஆசாரியர். හැබැයි හරි පුදුම දෙයක් කියලා කියන්නේ ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் என்னவென்றால் මේ තුන්වෙනි පදේ කියලා තිබෙනවා. மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது බලන්න ඔහුගේ තිබෙන මේ ජීවදත්ත සටහන. මොකද්ද මෙතන කියලා තිබෙන්නේ? ඔහුට පියෙක්වත් මවක්වත් පෙළපතක්වත් දවස්වල පටන් ගැනීමක්වත් ජීවිතේ කෙලවරක්වත් නැත්තා වූ කියලා තිබෙනවා. அவனுக்கு தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் எதுவுமே நாட்களும் ஒன்றும் இருக்கவில்லை. දැන් මෙල්කිසෙදෙක්ගේ තාත්තා කවුද? மெல்கிசேதேக்கின் தகப்பன் யார்? පියෙක් නැහැ. தகப்பன் இல்லை. මව කවුද? தாய் யார்? මවත් නැහැ. தாயும் இல்லை. පෙළපතක් තිබෙනවද? அவனுக்கு வம்ச வரலாறு இல்லை. පෙළපතකුත් නැහැ. வம்ச வரலாறும் இல்லை. උපන් දිනයකුත් නැහැ. அவனுக்கு பிறந்த தினமும் இல்லை. මැරිච්ච දවසකුත් නැහැ. மரித்த நாளும் இல்லை. ඔබ හිතන විදිහට කවදා අපි ඉතුරුන මැරෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතන විදිහට මැරිච්ච දවසකුත් එහි නැහැ. மரித்த நீங்கள் நினைக்கிற பிரகாரமாக மரித்த தினமும் இல்லை அவருக்கு. එහෙනම් ඔහු කවුද? அப்படியானால் அவன் யார்? ඒ තුන්වෙනි පදේම අන්තිම කොටස කියලා තිබෙනවා. மூன்றாம் வசனத்திலே கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது මේ තෙමේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාට සමාන කරනු ලැබ නිතරම පූජකයෙක්ව පවතින්නේය. தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பான என்னென்றைக்கும் ஆசாரியனாய் நிலைத்திருந்தான். මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක්ව නිතරම පූජකයෙක්ව පවතිනවා කියලා තිබෙනවා. இது தேவனுடைய குமாரனாக எந்நேரமும் ஆசாரியனாய் இருந்தான். එහෙනම් කවුද මේ ආබ්‍රහම්ට මුණ ගැසුනේ? උත්තම පූජකයා කවුද? அப்படியானால் ஆபிரகாமை சந்தித்தவர் யார்? உத்தம ஆசாரியர் யார்? මෙල්කිසෙදෙක් කියන්නේ කවුද? இந்த மெல்கிசேதேக் என்பவர் யார்? මෙල්කිසෙදෙක් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාට සමාන කෙනෙක්. இந்த மெல்கிசேதேக் என்பவர் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவர். මේක හොඳට පැහැදිලி කරගන්න ඕනේ. இதை நன்றாய் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ශරීරයක් අරගෙන මේ පොළොවට එනතුරු தேவன் ஒரு சரீர ரீதியாய் இந்த பூமிக்கு வரும் வரையும் වාක්‍යානු මාංශවත් වෙනතුරු வார்த்தையானவர் மாம்சமாகும் வரை ඒ තව විදිහෙන් කියනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරියාගේ ගර්භාෂය තුල ගැප් ගන්නතුරු சரி இன்னொரு விதத்தில் சொல்லுவோமானால் இயேசு கிறிஸ்து மரியாளுடைய கர்ப்பத்திலே தரிப்பதற்கு முன்பு උන්වහන්සේට මනුෂ්‍යයන් වෙතට එන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. அவருக்கு மனுஷன் மத்தியிலே வருவதற்கு ஒரு வழி இருக்கவில்லை. එහෙනම් එදා මෙතනට ආවේ කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම තමයි මෙල්කිසෙදෙක් විදියට මේ උත්තම පූජකයා විදියට ඇවිල්ලා ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද කළේ. அன்று அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவே மெல்கிசேதேக்கை போல அந்த உத்தம ஆசாரியராக ஆபிரகாமை சந்திக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාට සමානයි කියලා කියන්නේ ඒකයි. தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்று சொல்லுகிறோம் அதுதான். දැන් මෙහින් අදහස් කරන්නේ இதில் நாங்கள் சொல்லுகிற அர்த்தம் මේ මෙල්කිසෙදෙක් කියලා කියන්නේ இந்த மெல்கிசேதேக் என்று சொல்பவர் පූජක පැලැන්තියක් පිළිබඳව. அவர் ஆசாரிய நபரை குறிக்கிறது. හලලුයා. සදාටම ඒ පූජක පැලැන්තිය පවතිනවා. அந்த சபையில தான் ஆசாரியத்துவம் தொடங்குகிறது. එමෙන් ඒ කියන්නේ සදාටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ උත්තම පූජකයා. அப்படியானால் நித்தியமாக சதா காலமாக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய உத்தம ஆசாரியராக இருக்கிறார். අපි යමු උත්පත්ති පොතට නැවත ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් කවුද මේ ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද කළේ?
நாங்கள் அப்படியானால் மீண்டும் ஆதியாகம புத்தகத்துக்கு போவோம், போயிட்டு பார்ப்போம் ஆபிரகாமை யார் ஆசீர்வதித்தது. ආශිර්වාද කළේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ஆசீர்வதித்ததோ இயேசு கிறிஸ்து. දැන් මේ රොටි මුද්‍රික පානය අරගෙන ආවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தது இயேசு கிறிஸ்து. හලලුයා. අපි තවදුරටත් බලන්න යනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු උත්පත්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ நாங்கள் பார்ப்போம் ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 12:2 කියලා තිබෙනවා. 1:2 අපි බලමු පොඩ්ඩක්. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். ස්වාමින් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කතා කොට නුඹේ දේශයෙන්ද නුඹේ නෑයන් කෙරෙන්ද නුඹේ පියාගේ ගෙදරින්ද පිටත්ව මා විසින් නුඹට පෙන්වන දේශයට ඵල යන්න. මම නුඹ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි. නුඹට ආශිර්වාද කොට නුඹේ නාමය කීර්තිමත් කරන්නෙමි. නුඹද ආශිර්වාදයක් වෙන්න. තවද නුඹට ආශිර්වාද කරන්නන්ට මම ආශිර්වාද කරන්නෙමි. නුඹට සාප කරන්නන්ට මම සාප කරන්නෙමි. පොළවේ සියලු පවුල් නුඹ කරන කොටගෙන ආශිර්වාද ලබන්නෝය. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீயும் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். හලලුයා. දැන් මේ ආබ්‍රහම් මේට ඉස්සර වෙලා ඔව් ඉරහඳ නමස්කාර කරපු අය. இந்த ஆபிரகாம் முன்ன சூரியனையும் நட்சத்திரத்தையும் ஆராதனை செய்தவர்கள். ඔවුන් ඉරහඳ නමස්කාර කරපුවා. அவர்கள் சந்திரனையும் சூரியனையும் ஆராதித்தவர்கள். එමෙන් මේ ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියනවා ඔබගේ පියාගේ ගෙදරින්ද ඔබගේ නෑදෑයන් කෙරෙන්ද ඔබ වාසය කරන දේශයෙන්ද පිටත් වෙලා මම පෙන්වන දේශයට යන්න මම නුඹට ආශිර්වාද කරනවා. ஆபிரகாமுக்கு தேவன் கயத்து சொல்கிறார், உன் தேசத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன்னுடைய இன்னத்தையும் எல்லாவற்றையும் விட்டு நீ போ, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். හලලුයා. දැන් ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා මේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා කියලා. 12ஆம் அதிகாரத்துல ஆபிரகாமை நோக்கி ஆண்டவர் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். කොහොමද ආශිර්වාද කරන්නේ? எப்படியாய் ஆசீர்வதிக்கிறது? මොකද්ද කරන්න ඕනේ ආශිර්වාදය ලබා? ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாய் என்னத்தை செய்ய வேண்டும்? මම නිරහරව ඉන්න ඕනේ දවස් 3ක්. நான் 3 நாட்கள் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். රවුන්ඩ් 10ක් අරගෙන්න ඕනේද? 10 ரவுண்ட் சுத்த வேண்டுமா? කොහොමද ආශිර්වාද කරන්නේ? මොකකින් දැනගන්නේ? எப்படியாய் ஆசீர்வதிக்க போகிறார்? මේ පරණ කිවිසුමේදී හැම වෙලාවෙම දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සර වෙලා ආශිර්වාද කරනවා කියලා කිව්වා. பழைய ஏற்பாடுல எந்நேரமும் ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி. ඊට පස්සේ ඒක ස්ථීර කරනු ලැබුවා. அதுக்கு பின்பு அதை உறுதிப்படுத்தினார். ඒ හැම වෙලාවෙම දෙවියන් වහන්සේ කිවිසුමකින් ස්ථීර කරනු ලැබුවා. அது எல்லா நேரங்களிலும் உடன்படிக்கையின் ஊடாக எல்லாவற்றையும் உறுதிப்படுத்தினார். දැන් මේ ඔබට උත්පත්ති පොතේ කියලා බැලුවොත් ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතය අපිට පේනවා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ආශිර්වාද කරනවා කියලා, ඊළඟට ඔහුත් එක්ක කිවිසුමක් කරනවා. ஆதியாகமத்திலே பார்க்கிறோம், ஆபிரகாமை நோக்கி நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி அதுக்கு பின்பு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். දැන් ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා කියලා කිව්වහම ஆபிரகாமை தேவன் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லும்போது ඒ ආශිර්වාදය පැමිණෙන්න ඕන කොහොමද? යම් පූජක පැලැන්තියක් තුලින් එන්න ඕන කියලා දෙවියන් වහන්සේ කල්පනා කළා. அந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி வர வேண்டும்? பூரணத்துவத்தோடு வர வேண்டும் என்று சொல்லி. පූජක පැලැන්තිය. ஒரு ஆசாரியத்துவத்தோடு கூட அந்த ஆசீர்வாதம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி. දැන් ඒක නිසා තමයි මේ උත්තම පූජකයා වූ මෙල්කිසෙදෙක් මේ ස්ථානයට එව්වේ. ஆனபடினாலே உத்தம ஆசாரியாகிய மெல்கிதேசேக்கை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார். කොහොමද මේක කළේ? எப்படி அது நடந்தது? රොටි සහ මුද්‍රික පානය දුන්නා. அந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசம் மூலமாய். හලලුයා. අපිත් මේ රොටි සහ මුද්‍රික පානයට පංගුකාර වෙනවා. සතියකට වාතාවක්. நாங்களும் இந்த அப்பத்துக்கும் இந்த திராட்சை ரசத்துக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் கலந்து கொள்கிறோம். එහෙනම් අපි මෙහි තිබෙන රහස අපි දැනගන්න ඕන. அப்படியே இதில் இருக்கிற ரகசியத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මේක දෙවියන් වහන්සේ විසින් පූජක පැලැන්තියක් යටතේ අපේ ජීවිතයට එවපු දෙයක්. தேவன் இதை ஒரு ஆசாரியத்துவத்தோடு கூட நம்முடைய வம்சத்துக்குள்ளாக சபைக்குள்ளாக அனுப்பின ஒரு காரியம். දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙච්ච ආශිර්වාදය ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයට පැමිණියේ මේ කිවිසුමෙන් පස්සේ. தேவன் ஆசீர்வதித்த காரியம் இந்த உடன்படிக்கையின் ஊடாக நம்ம மத்தியிலே வருகிறது. මේ රොටි සහ මුද්‍රික පානයත් එක්ක පංගුකාර වුණාට පස්සේ இந்த அப்பத்தோடும் திராட்சை ரசத்தோடும் நாங்கள் கலந்து கொள்ள பின்பு ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ආබ්‍රහම් තමන්ගේ හැම දෙයකින්ම 10න් එකක් මේ උත්තම පූජකයාට දුන්නා. அதுக்கு பின்பு ஆபிரகாம் தனக்கு இருந்த எல்லா காரியத்திலும் தசம பாகத்தை செலுத்தினான் ஆசாரியருக்கு. දැන් ඇත්තටම
ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඕනේද? மெய்யாகவே ஆபிரகாமுக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டுமா? අපි හිතන විදිහට நான் நினைக்கிற பிரகாரமாக එහෙම ආශිර්වාදයක් ආබ්‍රහම්ට ඕනේ නැහැ. அப்படியான ஆசீர்வாதம் அவருக்கு தேவைப்படாது. ආබ්‍රහම් ධනවතෙක්. ආபிரகாம் நல்ல செல்வந்தன். Amen. දැන් මේ අපි මේ දේව වචනය ගැන කතා කරනකොට මේ සඵලත්වය කියලා කියන එක ඇත්තටම අපි කතා කරුවොත් ධනය කියලා. හොඳයි මොකද දේව වචනේ ධනය ගැන සඳහන් වෙනවා. நாங்கள் இந்த செல்வந்தத்துவத்தை குறித்து நாங்கள் செழிப்பை குறித்து பேசுவானால் தேவனுடைய செல்வந்தம் அதே போல செழிப்பு தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. ඒක නිසා ආබ්‍රහම් කියලා කියන්නේ ධනවතෙක්. அதே போல ஆபிரகாம் நல்ல செல்வந்தனாக இருந்தார். ඔහුට බොහෝ දේවල් තිබුණා. සතුන් හිටියා, ඔහුට වැඩකාරයන් හිටියා, සේවකයන් හිටියා. ඔවුන් විශාල ධනවන්ත මිනිස්සෙක්. அவனுக்கு வேலையாட்கள் இருந்தாங்க, அவனுக்கு ஆடு மாடு மிருகம் அதே போல சகல ஆசீர்வாதங்களும் அவனுக்கு இருந்தது. එහෙනම් ආබ්‍රහම්ට මොකටද ආශිර්වාද? அப்படியானால் ஆபிரகாமுக்கு என்னதுக்கு ஆசீர்வாதம்? දැන් අපිට මෙතනින් පැහැදිලි වෙන එක දෙයක් තමයි எங்களுக்கு இந்த இடத்துல விளங்குற ஒரு காரியம், ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும்போது ඒ අපිට තිබෙන ධනය හා කාර් යාන වාහන නිවාස නෙවෙයි. நமக்கு இருக்கிற வாகனங்கள் வீடு காரியங்கள் அல்ல ஆசீர்வாதம். ආශිර්වාදයක් කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඒකයි. நாங்கள் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்வது அப்படியாய் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். නමුත් මෙතන ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ இந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் என்று சொல்வது ජීවිතේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වීම කියලා. வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களும் செழிப்பாய் இருப்பது. හalleluya. Amen. මේ ආශිර්වාදය இந்த ஆசீர்வாதம் අද දවසේදී අපිට මේ තවත් පරිවර්තනයක් කියලා තිබෙනවා. இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பினூடாய் சொல்லப்படுகிறது. බහුලමත් ලෙස වැඩි වෙන්නා වූ பூரணமாய் நிரம்புகிறதான දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. தேவனுடைய இரக்கம். හalleluya hallelujah. ඔබගේ ජීවිතේ ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, ඒ කියන්නේ උපකාරය දවසින් දවස හැම මොහොතකම ආබ්‍රහම්ගේ ජීවිතයට ලැබුණා. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் நாள்தோறும் தேவனுடைய இரக்கம், தேவனுடைய தயவு, நாள்தோறும் தேவனுடைய கிருபை அதிகமாய் கிடைத்தது. හalleluya. කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද ආබ්‍රහම් අසනීප වෙලා හිටියා කියලා? இந்த இடத்துல பார்க்கிறீர்கள் ஆபிரகாம் வியாதியோடு இருந்தான் என்று சொல்லி. Amen. කොහේ හරි බයිබල් පදයක් හම්බ වෙයිද දන්නේ නැහැ. හොයලා බලලා කියන්න පුළුවන් නම් ආබ්‍රහම් අසනීප වෙලා හිටියා කියලා. ஆபிரகாம் எங்க ஆகிலும் சொல்லப்படுகிறதா வியாதிஸ்தனா இருந்தான் என்று சொல்லி? එහෙම නැත්නම් ආබ්‍රහම්ට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා කල්පනා කරගෙන මොනවද කරන්නේ කියලා. அவனுக்கு ஒரு பண பிரச்சனை வந்து என்ன செய்வது என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருந்தானா? නෑ. එහෙම කොහෙවත් බයිබලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කතා. அப்படியான ஒரு இடம் எந்த இடத்துல அங்கப்படாது. එහෙම නැත්නම් ආබ්‍රහම් සතුරාදීන් පරාජයටපත් වුණා කියලා. ஆபிரகாம் சத்துருவின் கைகளால் தோற்று போனார் என்று சொல்லி කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. எந்த இடத்துல சொல்லப்படவில்லை. ආමෙන්. මේ ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ ජීවිතේ හැමදාම සුවයෙන් සිටින එකත්, ඒ වගේම හැමදාම කිසිම හිගයක් නැතුව ජීවත් වෙන එකත්, සතුරාට පරාජය නොවී සිටීමත්. வாழ்க்கையில் எந்நேரமும் செழிப்பாய் மகிழ்ச்சியாய் சத்துருவுக்கு தோற்று போகாதபடி இருப்பது தான் செழிப்பு. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ ජොෂුවට කිව්වේ මම මෝසෙස් සමග සිටියක් මෙන් නුඹ සමග සිටින්නේ. அதே போல யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், நான் மோசேயோடு இருந்தது போல நான் உன்னுடனும் இருப்பேன். කිසිම අන්දමකින් මම නුඹ අතහරින්නේවත්, නුඹෙන් අහක්ව යන්නේවත්. நான் ஒருபோதும் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. නුඹට විරුද්ධව සිටිනා වූ, නුඹට විරුද්ධව මේ පොළවේ කිසි මිනිසෙකුට නුඹට විරුද්ධව සිටින්න இந்த නැහැ. பூமியில் எந்த ஒரு மனுஷனும் உனக்கு எதிர்த்து நிற்பதில்லை. හalleluya. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න බෑ කිසි කෙනෙක්. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. හalleluya. මේ බොහෝ ලොකු ලොක්කෝ යුදෙව් ජාතිය පොළවෙන් අතු ගාලා දාන්න ලෑස්ති වුණා. பெரிய ஜனங்கள் யூதர்கள் இந்த காரியத்தை செய்ய முயற்சி பண்ணினார்கள். යුදෙව් ජනතාව පොළවෙන් අයින් කරන්න හැදුවා. யூத ஜனங்களை இந்த பூமியில விட்டு நீக்க முயற்சி பண்ணினார்கள். ඒක කවදාවත් කරන්න බැරි වුණා. කරන්න කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. அந்த காரியம் யாராலும் செய்ய முடியாமல் போனது செய்யக்கூடாது. මක් නිසාද? දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, උපකාරය හැම වෙලාවෙම ඔබටත් මටත් ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවට තිබෙනවා. தேவனுடைய கிருபையும் இரக்கமும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்நேரமும் இருக்கும். ඒක කිවිසුමේ පොරොන්දුවක්. அது உடன்படிக்கையின் வாக்குத்தத்தம். කවදාවත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. அது ஒருபோதும் மாறாது. හොඳට මතක තියාගත යුතු කාරණාවක්. நன்றாய் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு අපිට අමතක காரியம். වෙනවා.
நாங்கள் மறந்து අපි விடுவோம். දෙවියන් වහන්සේව සුළු කරලා හිතනවා. நாங்கள் தேவனை ஏதோ இலகுவாய் நினைக்கிறோம். මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ කියපු එක වචනයක්වත් ඔබට දුන්න එක පොරොන්දුවක්වත් කවදාවත් ඒක නොවි නිෂ්ප්‍රයෝජන වෙන්නේ නැහැ. தேவன் நன்றாய் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் ஒரு நாளும் அது வீண் போகாது, அது வெறுமையாய் திரும்பி வராது. උන්වහන්සේගේ මුඛයෙන් නික්මෙනා කිසි වචනයක් හිස්ම ආපසු උන්වහන්සේ වෙතට හැරී එන්නේ නැත. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது வெறுமையாய் மீண்டும் திரும்பி வராது. උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට කියපු වචනේ ඒක ඉෂ්ට වෙනවාමයි. தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சொன்ன வார்த்தை அதை நிச்சயமாய் நிறைவேறும். ඒක සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි උන්වහන්සේ. அதை பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார் தேவன். දෙවෙනි එක පිළිගන්න එක ඇදහිල්ල. நமக்கு இருக்கிறதோ அதை ஏற்றுக்கொள்வது விசுவாசத்தினாலே. එහෙනම් ආබ්‍රහම්ට තිබුණු ආශිර්වාදය කියලා කියන්නේ அப்படியானால் ஆபிரகாமுக்கு இருக்கும் ஆசீர்வாதம் தான். දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබට තිබෙනවා කියලා. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்குது என்று சொல்வது. ඔබ සතුරාට පරාජය නොවී සිටීම. நீங்கள் சத்துருவுக்கு தோற்று போகாமல் இருப்பது. දැන් සතුරා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු නෙවෙයි. இப்பொழுது சத்துரு என்று சொன்னால் மனுஷர்கள் அல்ல. සතුරා කියන්නේ දන්නවනේ කවුද කියලා? சத்துரு என்றால் யார் என்று தெரிந்தான. සතුරා එන්නේ சத்துரு வருகிறதோ අන් දෙකක් ඇතුව ලොකු දත් විහිදාගෙන වලිගේ කරකව කරකව නෙමෙයි සතුරා එන්නේ. அவன் இரண்டு கொம்புகளை வைத்துக் கொண்டு வாளை ஆட்டிக் கொண்டெல்லாம் வருவது. සතුරා එන්නේ ආලෝකයේ දූතෙක් වගේ. අම්මෝ බොහොම පුදුම අත්දැකීමක් විදියට පෙන්වන්න අපිට හදනවා. அவன் வருவது ஒளியின் தூதனை போல நன்றாய் வருவான். සතුරාට පරාජය නොවී සිටීම, சத்துருவுக்கு தோற்று போகாமல் இருப்பது, ඒ වගේම නිරෝගීව සිටීම, அதே போல சுகமாய் இருப்பது, ඒ වගේම හිග නැතුව සිටීම. அதே போல வறுமை இல்லாமல் இருப்பது. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා තිබෙනවා. தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். ආමෙන්. ஆமென். අපි හිග වෙනවා නම් හිග වෙන්නේ ඇයි දන්නවද හේතුව? நாங்கள் வறுமைப்படுவோமானால் காரணம் අපි දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න ඒ උන්වහන්සේ දුන්න දේ විශ්වාස කරන්නේ නැතුව நாங்கள் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுத்த காரியத்தை தேவன் சொன்ன காரியத்தை விசுவாசியாதபடி අපි වෙන වෙන මාර්ග තෝරගන්න යනවා. நாங்கள் வேற வேற வழிகளை தேட முயற்சி பண்ணுகிறோம். එතකොට අපිට තේරෙනවා දුප්පත්කම අපිට මදි කියලා තේරෙනවා. அப்பொழுது வறுமை எங்களுக்கு போதாம தன்மை எங்களுக்கு உண்டாகிறது. අපේ දෙවියන් වහන්සේ පොහොසත් දෙවියන් වහන්සේ. நம்முடைய தேவன் ஐஸ்வர்யத்தின் தேவன். ආබ්‍රහම්ට කිව්වා නුඹ අහසත් පොළොවත් ස්වර්ගයත් පොළොවත් පාලනය කරන කෙනෙක් වෙන්න. நீ வானத்தையும் பூமியும் இந்த பூமி சகல காரியங்களை ஆளுகை செய்கிறவனாய் இருப்பாய். ඔබත් මේ පොළොවත් ඒ වගේම ආත්මික ලෝකයේ ඔබ ජයග්‍රහණය කරන ජයග්‍රහණය. நீங்களும் இந்த உன்னதமான வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். ඔබට ජයග්‍රහණය දීලා තිබෙනවා. உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ආත්මික ලෝකයේ ජයග්‍රහණය තිබෙනවා. ஆவிக்குரிய உன்னத இடத்திலே ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ඒ ඉඳගෙන සිටින මේ භූමික පොළොවත් ඔබට පරාජය කරන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் அந்த இடத்தில் உன்னத இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்க ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். මේ ඔක්කොටම තිබෙන රහස තමයි இது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ givisumේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය. தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் அப்பமும் திராட்சை ரசமும். හලෙලූයා. ඒක නිසා අපිට මේ ආශිර්වාදය අද උරුම වෙලා තිබෙනවා. ஆனபடி இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு சொந்தமாய் இருக்கிறது. කොහොමද? எப்படி? අපි බලමු நாங்கள் பார்ப்போம். ලූකා සුභාරංචි 22 වෙනි පරිච්ඡේද 19 වෙනි පදේ. லூக்கா 22 அதிகாரம் 19 வசனம். ලූක් 22 නම් 19. லூக்கா 22 அதிகாரம் 19 வசனம். பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து, இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். හලෙලූයා. උන්වහන්සේ රොටි ගැන ස්තුති කොට කඩා ඔවුන්ට දී මේක නොබලා උදෙසා දෙන්න ලද මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලා කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලනදී මේ කුසලන ඔබලා උදෙසා වගුරුවන මගේ ලේහි අලුත් ගිවිසුමය කීසේක. දැන් අපි මේ අදත් සමරන්නේ මේ අලුත් ගිවිසුමේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය. நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் அப்பமும் திராட்சை ரசமும் வைத்து நாங்கள் பானம் பண்ணுகிறோம். එදා ආබ්‍රහම්ට මෙල්කිසෙදෙක් මේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය රැගෙන ආවා. அன்று ஆபிரகாமுக்கு மெல்கிதேசேக் என்கிற ஆசாரியர் அப்பமும் திராட்சை ரசமும் கொண்டு வந்தார். උන්වහන්සේ උත්තම පූජකයා අපිට පේනවා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவன் உத்தம ஆசாரியர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி. දැන් ඒ වගේම அதே போல මේ ස්ථානයේ කියලා තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වන උත්තම පූජකයා. அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவாகிய உத்தம ஆசாரியர். උන්වහන්සේත් මෙතන රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩලා ගෝලයන්ට දුන්නා. அதே போல அவரும் இந்த
அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் சீசர்களுக்கு கொடுக்கிறார். මූත්‍රික පානයක් දුන්නා. திராட்சை ரசத்தையும் கொடுக்கிறார். දැන් මෙතනත් කරන්නේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය දෙන එක. இந்த இடத்திலும் பார்க்கிறோம் அப்பமும் திராட்சை ரசத்தையும் கொடுப்பதை. අපි මේ ස්ථානයේදී කීප දෙනෙක් මේකට පංගුකාර වෙලා අපි සිදු කළාට நாங்கள் இந்த இடத்தில் சிலர் நாங்கள் இதில் கலந்து கொண்டாலும் ඔබ දන්නවද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් මේ හා සමග අපිත් එක්ක මේ ගිවිසුමට පංගුකාර වෙනවා. இதோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்மோடு கூட இந்த அப்பத்திலும் இந்த திராட்சை ரசத்திலும் கலந்து கொள்கிறார். ඒක නිසා මේක එන්නේ පූජක පැලැන්තියක් තුලිනුයි මේ ගිවිසුම ඔබේ ජීවිතයට නිකම් පාන් කෑල්ලකුයි නිකම් බීම ටිකකුයි කියලා හිතන්න එපා. இந்த காரியம் வருகிறதோ ஆசாரியர்கள் மூலமாக. அதே போல இது ஒரு அப்பம், இது ஒரு திராட்சை ரசம் என்று ஏதோ நினைக்காதீர்கள். ඒකයි කියන්නේ නුසුදුසු ලෙස මේකට පංගුකාර වෙන්න එපා කියලා. நீங்கள் அபாத்திரமா இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டாம். එතන කියන්නේ මේ පාපය ගැන නෙමෙයි. அந்த இடத்துல பாவத்தை குறித்தல்ல சொல்லப்படுகிறது. ඒක අපි දැනගෙන කරන්න ඕන. நாங்கள் அதை அறிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். මොකද්ද මේ ගිවිසුම කියලා කියන්නේ? என்னது இந்த உடன்படிக்கை? මේක උත්තම පූජකයන්න් වහන්සේ විසින් ගෙනෙන්නා වූ මුද්‍රික පානය සහ රොටි ඔබේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්. இந்த உத்தம ஆசாரியர் மூலமாய் கொடுக்கப்படுகிற இந்த அப்பமும் திராட்சை ரசமும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம். දැන් මෙතන අපිට පේනවා පරණ කිවිසුමේ දැන් මේ ආබ්‍රහම්ට කිව්වද ඔබ පසුතැවිලි එන්න ඔබේ පව් ගැන මුද්‍රික පානය සහ රොටි දෙන්න කියලා. ஆபிரகாமுக்கு சொன்னாரா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பாவங்களை குறித்து மனம் திரும்புங்கள், இந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் பானம் பண்ணும்படியாக. මේ ගිවිසුම සීකිරීමත් එක්ක පාපයේ කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. இந்த உடன்படிக்கையில் கலந்து கொள்வதற்கு ஊடாக பாவத்துக்கும் இந்த உடன்படிக்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ඒක වෙනම කාරණාවක්. அது இன்னொரு காரியம். අපේ ජීවිතේදී අපි යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා, අපේ පාපය ගෙවලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කළා. thank you ස්තුතියි ස්වාමීනි. අපි නිදහස්, අපි සුද්ධ වූ ජාතියක්, ඔබ වහන්සේ සන්තක සෙනගක්. අපි ඒ අනුව ගමන් කරන්න ඕන. நாங்கள் எங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டோம், நாங்கள் மனம் திரும்பினோம். அதே போல நாங்கள் உடன்படிக்கையில் கலந்து கொள்கிறோம், நாங்கள் நன்றி ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிறோம். දැන් මොකද්ද මේක නිකන් හැම වෙලාවම කියන පසුතැවිලි එන්න පව පාපය සිහි කරන්න මොකද්ද මේ? මොකද්ද අපි දෙවියන් වහන්සේ නිග්‍රහ කරනවා? நாங்கள் எந்நேரமும் சொல்லுகிறோம் மனம் திரும்புங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එච්චර ලොකු පූජාවක් කරලා අපේ පාපය ඔක්කොම අවශ්‍ය කරලා පාප කමාව දුන්නා. ඉතින් ඒක සිහි කරන්න කියලානේ කියන්නේ දේව වචනේ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அவர் கல்வாரி சிலுவையில் பெரிய தியாகத்தை செய்தார். அந்த காரியத்தை நினைவு கூற என்று சொல்லப்படுகிறது. මේ ගිවිසුම ඊට වඩා වටිනවා. இந்த உடன்படிக்கை அதை பார்க்கலும் பெரியது. මේ බලන්න මෙතන කියලා තිබෙන්නේ 20 වෙනි පදේ ලූක් 22 20 වෙනි පදේ කියලා තිබෙනවා. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? லூக்கா 22ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. sorry 19 අන්තිම හරිය කියලා තිබෙනවා. 19 கீழ் வசனம் சொல்லுகிறது. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙසේ කරපල්ලා කීසේක. என்ன நினைவு கூறும்படி இப்படி செய்யுங்கள் என்றார். අපේ උත්තම පූජකයා වූ මෙල්කිසෙදේක එහෙම නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සිහි කරන්නකොට ඕනේ මේ කිවිසුම සිහි කරනකොට අපි. நம்முடைய உத்தம ஆசிரியராகிய மெல்கிதேசுக்கே இந்த ஆகிய இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இதனூடாக நாம் நினைவு கூற வேண்டும். ඒක ප්‍රබල කිවිසුමක් වෙනවා එතකොට. இது ஒரு பெரிதான உடன்படிக்கையா இருக்கும். අපේ ජීවිතේ තිබෙන දුර්වලකම හින්දායි අපි එක එක දේවල් අපි කරන්නේ. நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிற பலவீனமான காரியங்களாலே ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்கிறோம். ඒක නිසා දුර්වල වෙන්නට එපා. අපි ශක්තිමත් ජාතියක්. அதே போல பலவீனப்பட வேண்டாம், நாங்கள் பெரிதான பலத்த ஜாதியா இருக்க வேண்டும். අපි මේ එක එකනා කියන දේවල් වලට අපි යටත් වෙන මිනිස්සු නෙමෙයි. நாங்கள் ஒவ்வொரு சொல்லுகிற காரியத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிக்கிற ஜனங்கள் அல்ல. සතුරා කියන දේවල් වලට යටත් වෙන්නේ නැහැ අපි. சத்துரு சொல்லுகிற காரியங்களை நாங்கள் கீழ்ப்படிவதில்லை. අපිට කියලා දෙන ඔහුගේ උපායන් අපි නොදැන සිටිනවා නොවේ. அவருடைய தந்திரங்களை நாங்கள் அறியாது இருக்கிறோமா? හලලුයා. ඒ වගේම කියලා තිබෙනවා කෙලින් ඉන්න අය වැටෙන්නේ නැති වෙන බලා ගන්න කියලා. அதே போல நாங்கள் நிமிர்ந்திருக்கிறவர்கள் நாங்கள் விழாதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ඒ වගේම කියලා තිබෙනවා සියල්ලෝම පව කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටිති. அதே போல எல்லோரும் பாவம் செய்து சாதாரணமாக எல்லோரும் பாவிகள். නමුත් ஆனாலும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේක ගෙවලා ඉවරයි. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து செலுத்தி ஆகிட்டு. ආමෙන්. ஆமென். අපි නිදහස් ජාතියක්. நாங்கள் விடுதலையின் சந்ததி. මනුෂ්‍ය වර්ගයම නිදහස් කරලා ඉවරයි. மனுஷ சந்ததியை விடுதலையாக்கினார். නමුත් ඔබ ඒක පිළිගත්ත නිසා ඔබට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් තිබෙනවා. ஆனபடியால் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டபடினால் உங்களுக்கு விசேஷித்த துவம் இருக்கிறது. ඔබ ඒක පිළිගත්තාම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வாழ ஆரம்பிப்பார். එතකොට ඔබ ප්‍රේම කරන්න උත්සාහ කරනව නෙමෙයි. அப்பொழுது நீங்க அன்பு செய்ய நீங்க முயற்சி பண்ணுவீர்கள் அல்ல. ඔබේ ජීවිතේම ප්‍රේමය තිබෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்பு இருக்கும். හalleluya. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි.
දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හදවතට ඔබගේ ආත්මයට දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ආවම දෙවියන් වහන්සේ දේවත්වය ඔබ තුල. தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள் இருக்கும்போது தேவ தூவம் உங்களுக்குள் இருக்கும். ආමෙන්. දේවත්වය ඔබ තුල. தேவ தூவம் உங்களுக்குள் இருக்கு. ඔබ හිතනද ඔබ සෙල්ලම් මිනිසෙක් කියලා? நீங்கள் விளையாட்டு ஒரு மனுஷனா நீங்கள். ඔබට ඔබ තුල දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරනවා. உங்களுக்குள் தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். හැම වෙලාවෙම උන්වහන්සේව සිහි කරන්න ඕනේ. எந்நேரம் அவரை நினைவு கூற வேண்டும். අපි හැම මාර්ගයේදීම උන්වහන්සේව සලකන්න කියලා තිබෙනවා. நாங்கள் எல்லா வழிகளிலும் அவரை நினைவு கூறும்படி சொல்லியிருக்கிறார். මොකද්ද සලකන්නේ? அவரை நினைவு கூறுவது எப்படி? දෙවි පියාණන් ඔබ වහන්සේ මගේ තුල සිටිනවා. හැම වෙලාවෙම හැම ஆண்டவரே நேரமுடி எனக்குள் இருக்கிறீர். මම බයිසිකලයට නගිනකොට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. நாங்கள் பைக்ல ஏறும்போது ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். මම වාහනයට නගිනකොට ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. ஆண்டவரே நான் வாகனத்தில் ஏறும்போது நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். මම බස් රථයට ගොඩ වෙනකොට ඔබ වහන්සේ මා සමග සිටිනවා. நான் பஸ்ல ஏறும்போது ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். ඔය විදියට ඔබගේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල அதே போல எந்நேரமும் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். හැම ඔබගේ සියලු මාර්ගවලදී උන්වහන්සේව සලකා පන්න කියලා உங்களுடைய எல்லா வழிகளிலும் அவரை நினைவு கூறுங்கள் என்று ஆண்டபடி நான் சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව කියන්න. அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லுங்கள். මම කිසි අන්දමකින් ඔබ අතහරින්නේවත් ඔබෙන් අහක් වෙන්නේවත් නැහැ කියලා. நான் உன்னை ஒருபோது விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லுங்கள். හැම වෙලාවෙම උන්වහන්සේ ඉන්නවා. எந்நேரம் அவர் இருக்கிறார். ඔබේ ගෙවල් වල නිවෙස් වල ඔබ නමස්කාර කරන්න පටන් ගන්න. உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். ගීතිකා වාදනය කරන්න නිවෙස් වල. நீங்கள் ஒரு பாடலை பாடி தேவனை ஆராதனை செய்யுங்கள். හalleluya. වෙන වාතාවරණයකට නිවස තුල ඉඩ ලබන්න එපා. நீங்கள் மற்ற சூழ்நிலைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டாம் வீடுகளில். ආමෙන්. හalleluya. ඔබ නමස්කාර කරන්න පටන් ගන්න. நீங்கள் ආராதிக்க ஆரம்பிங்கள். ඕ හalleluya ස්තුතියි මම නමස්කාර කරනවා. ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. මම ඔබට ආදරේ දෙවි පියාණනි. ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். ඔබ වහන්සේ මට ප්‍රේම කරන්නේ. நீர் என்னை நேசிக்கிறபடினா. හalleluya. right. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් බලමු ඉක්මනින් අපි කාලය ගෙවියනවා. நாங்கள் கடைசியா பார்ப்போம். දැන් කොහොමද තවත් විදියක් තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා තිබෙනවා. දැන් අපි බැලුවා පරණ කිවිසුමේදී මෙල්කිසෙදෙක් කොහොමද ආබ්‍රහම්ට ආශිර්වාද කළේ. நாங்கள் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாடுல மெல்கிசேதேக் எப்படி ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார் என்று சொல்லி. දැන් ආශිර්වාද කියන්නේ මතකයිනේ. இப்போது ஆசீர்வாத ஞாபகத்தில் இருக்கிறதான. ආශිර්වාදය කියලා කිව්වා හිතන්න බා හොඳ සූට් එකක් හොඳ වාහනයක් හොඳ නිවසක් ඒක නෙමෙයි ආශිර්වාදය. நல்ல ஒரு உடை அதே போல நல்ல ஒரு வீடு அது அல்ல ஆசீர்வாதம். ඒ දින අයත් හරි දුකෙන් කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. அது இருக்கிறவர்களும் வேதனையோடு இருக்கிறார்கள். එහෙම නෙමෙයි හැම දවසකම ප්‍රීතියෙන් සතුටින් ඔබ තුල ඉතිරි යන ප්‍රීතියක් ඔබේ ජීවිතේ සමාදානයක් ප්‍රේමයක් ඇතුව ජීවත් වෙන එක තමයි ආශිර්වාදයක් කියලා කියන්නේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நேரமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் இருப்பது தான் ආශිර්වාද. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ හදවත තුලින් කතා කරලා අනික් මිනිසුන්ට පණිවිඩයක් දෙන එක තමයි ආශිර්වාදය කියලා කියන්නේ. பரிசுத்த ஆவியானவர் கதைத்து மற்றவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை நீங்கள் கொடுப்பீர்களானால் பரிசுத்த ஆவியானவரோடாக அதுதான் ஆசீர்வாதம். ඔය එක හalleluya. ආමෙන් කියලා කියන්න අමාරුයි. අපිට නෙමෙයි වගේ ඉන්න එපා. මේ ඔබට තමයි මේක තියෙන්නේ. எங்களுக்கு இல்லாதது போல இருக்க வேண்டாம். அது எங்களுக்கு தான் இந்த මම ஆசீர்வாதம். කියන්නම් මේ පුල් ගොස්පල් චර්ච් වල තියෙන ලොකු රහසක් මොකද්ද මම කියලා කියන්නම්. நான் இந்த பூரண சுவிசேஷ சபையில் இருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். වචනේ අසන්නෝ පමණක් විතරයි. வார்த்தையை கேட்பவர்கள் மாத்திரமே විශ්වාස කරන්නෝ වෙන්න. அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். ආමෙන්. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි පිළිපදින්නෝ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද පිළිපදිනවා කියන කතාව ආගමික වචනයක්. බයිබලේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. அதை கடைபிடிப்பது என்று சொல்வது மத ரீதியான வார்த்தை. පිළිපදින්න නෙමෙයි විශ්වාස කරන්න ඉස්සර වෙලා. முதலாவது விசுவாசியுங்கள். මොකද මේ ඇදහිල්ල නෙමෙයි අලුත් ගිවිසුම් පවතින්නේ. ஏனென்றால் இந்த புதிய ஏற்பாடு விசுவாசத்தினால் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ කර තිබෙනා උදේ ඔබ විශ්වාස කරන එක තමයි. தேவன் செய்திருக்கிற காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே. හදවතින් විශ්වාස කරන එක. இருதயத்தில் விசுவாசிப்பது. හදවතින් විශ්වාස කරනකොට இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் போது ඔය සමහර වචන ඔබට එනකොට சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வரும்போது ඔබට එහෙම ඉන්න බෑ නිකන්. உங்களுக்கு சும்மா இருக்க முடியாது. අපේ හදවතට අපි බෝන් එකෙන් වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் விசுவாசத்திலே நாங்கள் பிறக்க வேண்டும். අපි නැවත ඉපදුනා වූ කිතුනවා. நாங்கள் மீண்டும் பிறந்த கிறிஸ்தவர்கள். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? அப்படியான என்றால் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ තුල වාසය කරනවා. தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறது. ඔබගේ අතුලාන්තරයේ ඔබ දේවත්වය ඔබ තුල තිබෙන්නේ. உங்களுடைய உலான வாழ்க்கையில் தேவத்துவம் இருக்கிறது. ඔබ කවුද ඔබගේ ඩෙන්ටිෆිකේෂන් එක මොකද්ද? ඔබ ඒ වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. உங்களுடைய அத்தட்சி என்ன, உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன, அப்படியே நீங்கள் நடப்பீர்கள். හalleluya. දැන් මේ ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය අපිට පේනවා ඊට පස්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට බාර දෙනවා.
යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ගෝලයන්ට බාර දෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம் அதை சீசர்களுக்கு கொடுக்கிறார். ඒක නිසා තමයි මේ සභාව මෙච්චර කල් පවතින්නේ. அதனால தான் சபை இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது. එහෙනම් සභාවේ හිටපු ඔක්කොම සමුල ඝාතනය කරලා දැම්ම. මරා දැම්ම සභාවේ ඔක්කොම. சபையில் இருக்கிற கொண்டு விட்டார்கள். අවසාන අපොස්තලවරයාත් මරා දැම්මා. கடைசி அப்போஸ்தலரை கொலை செய்தார்கள். එහෙනම් කොහොමද මෙච්චර කාලයක් මේ සභාව තිබෙන්නේ? அப்படியானால் சபை இதுவரை எப்படி இருக்கிறது? හalleluya. අර පූජක පැලැන්තෙන් එන ආශිර්වාදය அந்த ஆசாத்துவத்தில் வருகிறதான சந்ததியில் வருகிறதான ஆசீர்வாதம், ඒ කිවිසුම அந்த உடன்படிக்கை, හalleluya. මේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය. இந்த அப்பமும் திராட்சை ரசமும் ඔබේ ජීවිතේට ඔබ මේකට පංගුකාර වුණාම உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கலந்து கொள்ளும் போது තවත් පරම්පරා ගණනාවකට ඔබ තුලිනුත් මේක ආශිර්වාදය ගලාගෙන යන්න පටන් இன்னும் அநேக வம்சங்களுக்கு Hallelujah. இந்த ஆசீர்வாதம் உங்கள் மூலமாய் கடந்து ඔබ செல்லும். කරන කොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද ලබනවා. உங்கள் மூலமாய் அநேக குடும்பங்கள் இந்த பூமியிலே ஆசீர்வதிக்கப்படும். ආමෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබ අත තබන කෙනෙක්. කවුරු හරි ඔබට අත තබනවද? ඔබ කතා කරනවද? ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතයට ඔබගේ ආශිර්වාදය ගමන් කරනවා. உங்கள் மீது யாராலும் கை வைப்பார்களா? நீங்கள் யாராலும் மீது கை வைப்பீர்களா? அந்த சந்ததிகள் மீதும் அந்த ஆசீர்வாதம் கடந்து செல்லும். ඔබ ආශිර්වාදයක්. நீங்கள் ஆசீர்வாதம். හalleluya. ඔබද ආශිර්වාදයක් වෙන්න. நீங்களோ ஆசீர்வாதமாய் இருங்க. අනිත් අයටත් ඒ වගේ ආශිර්වාද කරන්න. அப்படியே மற்றவரையும் ஆசீர்வதியுங்கள். අනිත් අයගේ හොඳ කතා කරන්න. மற்றவருடைய நல்லதை பேசுங்கள். ආමෙන්. අනිත් අය ගැන කියන්න ඕ හොඳයි ඔබ මේ වගේ කෙනෙක්. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. ඔබගේ දරුවන්ට අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න. மற்றவர்கள் குறித்து நன்றாய் கதையுங்கள். அவர் இப்படிப்பட்டவர், இப்படியானவர் என்று சொல்லி உங்களுடைய பிள்ளைகள் மீதும் ஆசீர்வாதத்தை, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை பேசுங்கள். හalleluya. ඊයේ උදෑසන පාන්දර මට දුන්න දෙවියන් වහන්සේ මගේ මුණුබුරන් මිනිබිරිටයි මුණුබුරලා දෙන්නටයි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු වචන දුන්නා. தேவன் நேற்று காலையிலே என்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරලා මිනිස්සු ඔබට කතා කරලා තිබෙන්න පුළුවන්. மனுஷர் உங்களுக்கு பேசியிருக்கலாம். ඔබ ගැන කතා කරනව වෙන්න පුළුවන්. உங்களை குறித்து பேசலாம். ඔබ තුලට කතා කරලා තිබෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்குள் பேசியிருக்கலாம். නමුත් ඔබ මතට කතා කරන එක බලවන්තයි. உங்களுக்கு உங்கள் மேல் பேசுவது வல்லமை உள்ளது. ඔබ මතට කතා කරන්න බෑ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට. உங்கள் மேல் பேச முடியாது சாதாரணமான ஒரு மனுஷனுக்கு. ඒක එන්න ඕනේ ඒ පූජක පැලැන්තියෙන්. அது வர வேண்டும் Hallelujah. ஆசாரிய வம்சத்திலிருந்து. ඒ පූජක පැලැන්තියෙන් ඔබගේ මතට කතා කරපුවාම ඒක ආශිර්වාදය ඔබ අත්දකින්න යනවා. ஆசாரியத்துவத்திலிருந்து உங்கள் மீது பேசும்போது இது பேசுகிற காரியம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ඉක්මනින් බලමු. ගලාති 3 වෙනි පරිච්ඡේදේ. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம். දැන් කොහොමද මේ අලුත් කිවිසුමේදී අපිට මේක බලපාන්නේ? இது புதிய ஏற்பாடுல எங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது? දැන් අලුත් කිවිසුම කියලා කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් පසුව සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණලා ඇතිවෙච්ච සභාව. புதிய ஏற்பாடு என்று சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு ஏற்பட்ட சபை. 13යි 14යි. ගලාති 3 13යි 14යි. கலாத்தியர் 3:13-14 வசனங்கள். மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் பிரஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று. හලලුයා. මෙතන කියා තිබෙනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. හොඳට මතක දැන්. கிறிஸ்து. ඔබ මේ වචනේ හොඳට මතක තබා ගන්න. இந்த வார்த்தை நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒක විශ්වාස කරන්න. அதை விசுவாசியுங்கள். අවුරුදු 25ක් 30ක් මම මේ වචනේ දේශනා කරනවා. நான் 25 வருஷமா இந்த வார்த்தை நான் பேசுகிறேன். ඒක මම විශ්වාස කරනවා. அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். මොකද්ද මෙතන කියලා තිබෙන්නේ? இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් බවට පත් වුණා. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். කුරුසෙල්ලා. சிலுவையிலே අපේ ශාපය උන්වහන්සේ පිටට දරාගත්තා. நம்முடைய சாபத்தை அவர் மீது ஏற்றுக்கொண்டார். කොහොමද කියන්නේ? ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාප ලද්දෝයි කියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී විවස්ථාවේ ශාපයෙන් අපිව මුදාගත්සේක. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நீங்களாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். ආමෙන්. එහෙනම් කිසිම ශාපයක් ඔබට විරුද්ධව කාටවත් කරන්නත් බෑ. ශාපයක් ඇත්තෙත් නෑ. அப்படியானால் உங்களுக்கு விரோதமாக யாருக்கும் சபிக்க முடியாது, சாபம் இல்லை. ආමෙන්. හalleluya. ඊළඟ 13 වෙනි 14 වෙනි පදේ කියලා තිබෙනවා. 14ஆம் வசனம். මෙසේ කලේ
இப்படி செய்ததோ කියන මෙසේ කළේ. இப்படி செய்ததோ මෙසේ කළේ. இப்படி செய்ததோ ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය අන්‍ය ජාතීන් මතට පැමිණෙන පිණිසය. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் புறஜாதியருக்குள்ளாய் வரும்படியாகவே හලෙලූයා. ஹalleluya ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය අන්‍ය ජාතිකයන් වූ අප මතට පැමිණ තිබෙනවා. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் புறஜாதியாரியாகிய எங்கள் மீது கடந்து வந்திருக்கிறது. එහෙමද කොහොමද ඒක වෙන්නේ? 29 වෙනි පදයේ කියලා තිබෙනවා. 29 வசனம் சொல்லுகிறது. 29 වෙනි පදෙත් බලමු. 29 வசனத்தை பார்ப்போம். நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராயும் வாக்குத்தத்தத்தின்படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள். ඉතින් ඔබලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නම් நீங்கள் கிறிஸ்துவுடையவர்களானால் හරි වැදගත්. முக்கியமான காரியம் සභාව තියෙන්නේ නිකන් අවිල්ලා මේ නිකන් පල්ලියකට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉඳලා මොන හරි කියන එකක් අහගෙන යනවා නෙමෙයි. நாங்கள் சபை என்று சொல்லுவது ஏதோ நாங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டுவிட்டு போவதல்ல. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුල ජීවත් වෙනවා. கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வாழுகிறார். මහිමේ බලාපොරොත්තු වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. மகிமை எதிர்பார்ப்பாகிய கிறிஸ்து සභාවේ මේ ගැන උගන්වන්න කියලා තිබෙනවා. சபையில் இதை கற்றுக் கொடுக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறார். අවවාද කරන්න කියලා තිබෙනවා. இதை சொல்லும்படியாய் சொல்லியிருக்கிறார். අනුශාසනා කරන්න කියලා තිබෙනවා. இதை கற்றுக் கொடுக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறார். මොකද්ද? என்னது? මහිමේ බලාපොරොත්තු වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුල. மகிமையின் எதிர்பார்ப்பாகிய கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கிறார். ඒක නිසා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය වන සභාව. ஆனபடியால் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சபையாகிய சரீரமாகிய சபையா இருக்கிறோம். හලෙලූයා. එහෙනම් මේ ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය කොහොමද අන්‍ය ජාතීන් මතට පැමිණෙන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. அப்படியானால் இந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி வருகிறது? பிரஜாதியார் எங்களுக்கு வருகிறது கிறிஸ்துவின் மூலமாய். දැන් මෙතන කියලා දෙමු ඔබලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නම් நீங்கள் கிறிஸ்துவுடையவர்களானால் ආබ්‍රහම්ගේ වංශයේද ஆபிரகாமின் சந்ததியாயும் පොරොන්දු ලෙස උරුමකාරයෝද වන්නේ. வாக்குதல்படி சுதந்திராயும் இருக்கிறீர்கள். හලෙලූයා. ඔබට උරුමයක් තිබෙනවා. உங்களுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கிறது. ඒක පොරොන්දු වෙලා තිබෙනද அது தேவன் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். හලෙලූයා. ඔබ ආශිර්වාද ලද්දෙක් කියලා. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ආබ්‍රහම්ගේ වංශය. நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியா இருக்கிறீர்கள். එහෙනම් මෙතන කියලා තිබෙනවා 3 වෙනි පරිච්ඡේදය කියලා තිබෙනවා. මොකද්ද? 14 වෙනි පදේ මෙසේ කළේ විවස්ථාවේ සාපෙන් අපිව මුදාගත්තේ මෙසේ කළේ ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය අන්‍ය ජාතිකයන් වන අප මතට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැමිණීම. 13 வசனம் சொல்லுகிறது, இப்படி செய்ததோ ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் பிரஜாதியாராகிய எங்களுக்குள் வரும்படியாய். ඊළඟට කියලා තිබෙනවා පොරොන්දුවේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇදහිල්ලෙන් ලබා ගන්නා. அதே போல வாக்குத்தத்தத்தின் ஆவியானவரை விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளும்படி. අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තාම நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි තුලට එනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வருகிறார். අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අපි ආරාධනා කරපුවාම நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது එය පිරී ඉතිරි යන්න පටන් ගන්නවා. அது நிரம்பி வழிய ஆரம்பிக்கிறது. ඒතකොට අපි කියනවා ආත්මෙන් පිරිච්ච මිනිස්සු. அப்பொழுது நாங்கள் சொல்லுகிற ஆவியில நிரம்பின ஜனங்கள், ආත්මෙන් පිරි අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා. ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறோம். ඒක නිකන් මේ මට භාෂාව තියෙනවා කියලා කාට හරි පෙන්වන්න ලැබිච්ච එකක් නෙමෙයි. ஏதோ நான் எனக்கு பாஷை கிடைச்சிருக்கிறதுன்னு சொல்லி மற்றொரு காண்பிக்கும்படி அல்ல. ඔබට දෙවි පියාණන් වහන්සේ සමග කෙලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් ආත්මික මඟ පෙන්වීමක් එක්ක. தேவனோடு கூட நேரடியாய் கதைக்க பேசக்கூடிய ஒரு பாஷை. හොට්ලයින් එකක්. அது நேரடி. අරයා මෙයා ඕනේ කතා කරන්න. மற்றவர்கள் தேவையில்லை கதைக்க. අපිට කෙලින්ම පියාණනි කියලා කතා කරන්න. எங்களுக்கு நேர சொல்லலாம், பிதாவே என்று சொல்லலாம், නමස්කාර කරන්න පුළුවන්. ஆராதிக்கலாம். හලෙලූයා. එවන් ආශිර්වාදලත් ජනතාවක්. அப்படியான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நாங்கள். ආමෙන්. ඔබ මත ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය. உங்கள் மீது ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் வந்திருக்கிறது. නිසා මේ කමින් එක අපි දැන් පංගුකාර වෙන්න යනවා. இப்பொழுது நாங்கள் உடன்படிக்கை நினைவு கூற போகிறோம். ඒ පංගුකාර වෙන වෙලාවේදී இந்த உடன்படிக்கை நினைவு கூறுகிற வேளையிலே අපි වෙලා තිබුණොත් අපි ඔබට කතා කරන්න යනවා එක එක වචන ඇදහිලි වචන. நாங்கள் அதுக்கு பின்பு நாங்கள் விசுவாச வார்த்தைகள் உங்கள் மீது பேச දැනටම போகிறோம். මම ඔබට කියලා තිබෙනවා. දැන්ටමත් කියලා තිබෙනවා. இப்பொழுதே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம், ඔබ ආබ්‍රහම්ගේ වංශය. நீங்கள் ஆபிரகாமுடைய සந்ததி, හලෙලූයා. පොරොන්දු ලෙස උරුමකාරයන්. வாக்குத்தத்தப்படி சுதந்திரராய் இருக்கிறீர்கள். ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය ඔබ මත තිබෙනවා. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது இருக்கிறது. ආමෙන්. හැම වෙලේම ඒක සිහි කරන්න. හැම වෙලේම ඒ நினைவு கூறுங்கள். නිකන් අපි ඉරිදට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා රයිට් ඕකේ හරි අපි අහුවා දේව වචන ඉවරයි ඊළඟ ඉරිදා වෙනකන් ඉන්න එපා. ஓ, ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறோம், வார்த்தையை கேட்டோம், வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை இருக்க வேண்டாம். අද අපිට හරි කනගාටුවට කාරණාවක් තිබෙනවා. இன்று எங்களுக்கு வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம், දෙවියන් වහන්සේට පළවෙනි ස්ථානය දෙනවා හරිම අඩුයි. தேவனுக்கு முதல் இடத்தை கொடுப்பது மிகவும் குறைவு. සමහර වෙලාවෙදී
සභාවේ වැඩවලට බාධා වෙන විදියට අතපසු කිරීම කරනවා. நாங்கள் சபையின் காரியங்களுக்கு நாங்கள் தடையாக நாங்கள் காரியங்களை செய்கிறோம். එකක් දේව බය නැතිකම. முதலாவது தேவனுக்கு தேவ பயம் இல்லை. අනිත් එක ආදරේ ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේට නැතිකම. அதே போல தேவன் மீது வைக்கிற அன்பு இல்லாதபடி இருக்கிறது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් நீங்கள் தேவனை நேசிக்கிறவர்களாக ඔබට இருந்தால் ඉන්න බෑ සබත් දවසේදී ගෙදරට වෙලා. உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க முடியாது, ஆலயத்துக்கு ඔබට வராமல். කොහොම හරි එන්න හිතෙනවා මෙතන নমස්කාර කරන්න. உங்களுக்கு எப்படியாவது தோன்றும் ஆராதிக்க வர வேண்டும் என்று சொல்லி. ආමෙන්. ඒක නිසා අපි උන්වහන්සේට වැඩි වැඩියෙන් අපි ආදරය වෙමු මේක. ஆனபடினால் நாங்கள் அதிக அதிகமாய் தேவனை நேசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචන කවදාවත් ආපහු හැරලා යන්නේ නැහැ. පොරොන්දු උන්වහන්සේ කරනවා. தேவனுடைய வார்த்தை வீணாய் திரும்பி வராது. தேவ வாக்குத்தத்தத்தின்படி வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றிட்டே வரும். හලලුයි. අපි යාත්නා කරමු මේ. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். දැන් ඔබ අහපු විදියට රොටි සහ මුද්‍රික පානය ගෙනවිත් තිබෙනවා. இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டபடி அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ඔබ මේකට පංගුකාර වෙන විට நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது ඔබගේ උත්තම පූජකයා සිහි කරන්න. உங்களுடைய உத்தம ஆசாரியரை நினைவு கூறுங்கள். හලලුයා. ஹalleluya. මෙල්කිසෙදෙක් மெல்கிசேதேக் දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තම පූජකයා. தேவனுடைய உத்தம ஆசாரியர். හලලුයා. ස්වාමිනේ ස්තුතියි යේසුනේ ඔබ වහන්සේ මම නිසා ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி. ඔබ මම නිසා මා උදෙසා ඔබගේ ජීවිතය දුන්නා. நீர் எனக்காக உங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்தீர். ඔබ ගහක එල්ලිලා මගේ සාපය දරාගෙන ஆண்டவரே நீர் மரத்தில் தூக்கப்பட்ட ஆண்டவர் என்னுடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு මාව මුදාගත්තා. என்னை மீட்டுக்கொண்டீர். එහෙම කළේ அதன் மூலமாய் ඒ ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය මට ලැබෙන පිණිස. அந்த ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் என் மீது வரும்படியா ඔබ කොච්චර ආදරේද මට. நீர் எவ்வளவு என்னை நேசித்தீர். ඔබ මේ ගිවිසුම සමරන වෙලාවේදී ඔබ පිටිපස්සෙන් සිටිනවා. ஆண்டவரே இது ஆண்டவரே உடன்படிக்கை நினைவு கூறும்போது நீர் பின்பதாக இருக்கிறீர். මේ රොටි සහ මුද්‍රික පානය තිබෙන රහස ඔබ වහන්සේ ඒ තුල සිටීම. ஆண்டவரே இது அப்பத்திலும் ஆண்டவரே திராட்சை ரசத்திலும் இருக்கிற ரகசியத்துக்குள்ளாய் நீர் இருக்கிறீர். ඔබේ ජීවිතයේ කිසිම දවසක රෝගාතුර නොවන විදියට ඔබ සහ මුලින්ම සුවයි අද දවසේදී. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த வியாதியும் தாக்கப்படாதபடி இந்நாளிலே முற்றிலும் சுகம். ඒ කොහොමද කියන්නේ? அது எப்படி சொல்வது? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தையில் வாக்குத்தத்தம் பண்ணி இருக்கிறாரே. It is finished. ඒක ඉවරයි. அது முடிந்தாயிற்று. ඔබගේ ලෙඩ දුක් ගෙවලා ඉවරයි. உங்களுடைய வியாதிகளை அவர் நீக்கிவிட்டார். ඔබගේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ ලබලා දීලා ඉවරයි. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்து ஆயிற்று. ජීවිතයටත් මේ ජීවිතයට දේව භක්තියට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ දී තිබෙනවා. இந்த வாழ்க்கைக்கும் உன்னதமான வாழ்க்கைக்கும் கொடுக்க வேண்டிய சகல ஆசீர்வாதங்களை அவர் கொடுத்து ඔබගේ ஆயிற்று. ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ඔබට දීලා තිබෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ඔබ කරන සියල්ල සඵල වෙනවා. நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் செழிப்பாய் மாறும். ඔබේ ජීවිතේ හැම පැත්තකම ඔබ සාර්ථක මිනිසෙක්. உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லா பக்கங்களிலும் செழிப்பான மனுஷனாய் இருக்கிறீர்கள். මේවා තමයි ඔබ මතට ප්‍රකාශ කරනවා. இவைதான் உங்கள் மீது நாங்கள் பேசுகிறோம். මම කියනවා ඔබ සාර්ථක මිනිසෙක්. நீங்க செழிப்பான மனுஷன் என்று நான் ඔබ சொல்லுகிறேன். සාර්ථක පුරුෂයෙක්. நீங்க செழிப்பான புருஷனா ඔබ இருக்கிறீர்கள். සාර්ථක කාන්තාවක්. நீங்கள் செழிப்பான பெண்ணா இருக்கிறீர்கள். ඔබ සාර්ථක දරුවෙක්. நீங்கள் செழிப்பான பிள்ளையா இருக்கிறீர்கள். ඔබ සාර්ථක තාත්තා කෙනෙක් සහ මාව කෙනෙක්. நீங்கள் செழிப்பான தகப்பனாய் தாயா இருக்கிறீர்கள். ස්තුති ස්වාමීනි. நன்றி ஆண்டவரே. ස්තුති වේවා පියාණන්. நன்றி ஆண்டவரே. ප්‍රශංසා වේවා. ஸ்தோத்திரமான දෙවි පියාණනේ අපි මේ රොටියත් කුසලන්නත් ඔබගේ අතට බාර කරනවා. ஆண்டவரே நாளை உடன்படிக்கை ஆண்டவரே சுவாமி அப்பத்தையும் திராட்சரசமுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். අපි මේකට පංගුකාර වෙනවා. இதில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளும் போது ඒ රොටිය වලත් මුද්‍රික පානයේ රහස අපේ ජීවිතේ එළිදරව් වෙන පටන්. ஆண்டவரே இது ஆண்டவரே அப்பத்திலும் திராட்சை ரசத்திலும் இருக்கிற ரகசியங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுவதாக. අපගේ ආත්මිකස් විවෘත වෙන්න. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக. මෙච්චර කාල දැකපු නැති දේවල් අපි දකින්න පටන් ගන්නවා. ஆண்டவரே இதுவரை காணாத காரியங்கள் வாழ்க்கையில் காணத்தக்கதாக. මෙච්චර කාල සුවේචි නැති දේවල් සුවය සම්පූර්ණ. ஆண்டவர் இதுவரை சுகப்படாத காரியங்கள் சம்பூர்ணமாக சுகப்படும்படியா. ඊට පස්සේ අපිට කිසි හිකයක් වෙන්නේ නැහැ. ஆண்டவருக்கு பின்பு எந்த ஆண்டவரே குறைவு படாத ஆண்டவரே. කිසිම අයුරකින් සතුරාට ඔබ පරාජය කරන්න எந்த விதத்திலும் சத்துருக்கு நம்மை திருட முடியாது. හලලුයා. දෙවි පියාණනි. தேவனே මේ පොරොන්දු මත இந்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி ඔබගේ කිවිසුම ඔබ සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. ஆண்டவரே உடன்படிக்கையை பூரணப்படுத்தியிருக்கிறீர். අපි අපේ පැත්තෙන් ආමේන් කියලා පංගුකාර වෙනවා. ஆண்டவரே இதோ எங்கள் பக்கத்தில் ஆண்டவரே ஆமென் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். කියන්න මේ පොරොන්දු සියල්ල මම පිළිගන්නවා. ආමේන්. ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் எல்லாவற்றையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆமென் என்று හැමෝම சொல்லுவோம். කියන්නේ නැවතවරක් කියන ආමේන්. எல்லோரும் சொல்லுவோம் ஆமென் என்று சொல்லுவோம். ஆமென்.
ස්තුති ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. එලේ ගැලුවේ මානිසයි ඒකය බිඳුනේ මානිසයි දෙව්පුත් මැරුණේ මානිසයි අද මා මිදුනේ යේසුස් නිසයි පුරුසිය මැරුණා යාගය පිදුනා දෙව්පුත් මැරුණා අදහන්නේ නම් මෙමා ලබනෙමි ජීවය සදා අදහන්නේ නම් මෙමා ලබනෙමි ජීවය සදා එලේ ගැලුවේ මානිසයි ඒකය බිඳුනේ මානිසයි දෙව්පුත් මැරුණේ මානිසයි අද මා මිදුනේ යේසුස් නිසයි ඒ තුන්වෙනිදා පර්වත බිඳුනා මරණින් නැගුණා අදහන්නේ නම් මෙමා ලබනෙමි ජීවය සදා අදහන්නේ නම් මෙමා ලබනෙමි ජීවය සදා. හලෙලූයා. අපි මතක් කරුවා අපි අද දවසේදී බැලුවා දේව වචනේ කියලා තිබෙනවා උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ උත්තම පූජකයා. நாங்கள் பார்த்தோம் இயேசு கிறிஸ்து உத்தம ஆசாரியராக இருக்கிறார் நம் வாழ்க்கையில். ඒ පූජකයාණන්ගේ ගිවිසුමයි මේ. அது ஆசாருடைய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது. එදා ආබ්‍රහම්ට රොටි සහ මුද්‍රික පානය ගෙනාවා. அன்று ஆபிரகாமுக்கு அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் கொண்டு வந்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෝලයන් වෙතට මුද්‍රික පානයත් රොටිත් ගෙනාවා. அன்று சீசர் அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் கொண்டு வந்தார். එහෙනම් මේ තුලින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අද දවසේදී මේ අලුත් ගිවිසුම තුලින් උන්වහන්සේ ඔය පූජක පැලැන්තේ විදියට මෙල්කිසෙදෙක් විදියට ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන්. அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்து உத்தம ஆசாரியராக உத்தம மெல்கிசேதேக்கை போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். ස්තුතියි ස්වාමී කියලා පණ. நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya. ස්වාමීනි මේ ඔබ වහන්සේගේ අනර්ග උලයයි. ஆண்டவரே உடைய பரிசுத்த ரத்தம் මේ ලේට අපි පංකාර වෙනවා. இந்த ரத்தத்தில் கலந்து கொள்கிறோம் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹalleluya. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. நன்றி ஆண்டவரே. ස්තුති වේවා. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ස්තුති වේවා. නන්දි ස්තුති ආண்டවරේ. ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ஸ்தோத்திரம் ප්‍රශංසා වේවා. ஆண்டவரே. ප්‍රශංසා වේවා. நன்றி ஆண்டவரே. අපි යාත්නා කරන්න යනවා දැන්. நாங்கள் ஜெபம் செய்ய போகிறோம். අපි හොඳට මතක තබා ගමු. நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். මේ අල්තාරයේ සිට இந்த பலிபீடத்திலிருந்து ඔබ මත ප්‍රකාශ කරන වචන உங்கள் மீது பேசுகிற வார்த்தை ඒව අල්ල ගන්න. பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබේ ජීවිතය ඔබ ආශිර්වාද සාර්ථක කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பான நபராய் நீங்கள் மாறுவீர்கள். එමෙන් අපි නැගිට සිට අපි அப்படியானால் யாவரையும் මොදක් අපි நன்றிப்போம். ස්තුති කර නමස්කාර කරමු. நான் ஒரு நிமிஷம் நன்றி செலுத்தி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம்.
ස්තුති ස්වාමිනේ. நன்றி ஆண்டவரே. හලලූයා. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Thank you, Lord. Yes, the Bible says, can we just look at one more passage in Ephesians 1? අපි එක දේව වචනයක් බලමු තව කොටසක්. Melchizedek had no beginning nor end. මෙල්කිසෙදෙක්ට පටන් ගැනීමක්වත් ආරම්භයක්වත් නැත. Just as Jesus has no beginning and he is in the same order of Melchizedek, he is our great high priest who has paved the way for us. ඒ මෙල්කිසෙදෙක් වගේම උන්වහන්සේ ඒ පිළිවෙතේ විදියට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපගේ උත්තම පූජකයාණන්. And he has blessed us with every spiritual blessing. සියලුම ආත්මික ආශිර්වාදවල උන්වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද So many times when we think of prosperity, that is how this අපේ රටේ තියෙනනේ සමෘද්ධි. That is something close to that, අර සමෘද්ධියට වගේ ටිකක් සම්බන්ධයි වගේ ඒකනේ. Prosperity is in every area of our lives. සඵලත්වය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ හැම පැත්තක්ම. And can we look at Ephesians chapter 1 and verse 13? Verse 3. බලමු එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුන්වෙනි පදේ. කියවන්න සිංහල and Tamil. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். හල්ලුයා. Yeah. ලෝකයේ මැවීම ප්‍රථමයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අප තෝරාගත් ලෙසම උන්වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය ස්ථානවල සියලුම ආත්මික ආශිර්වාද වලින් උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කළසේක. හතරවෙනි පදේ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with, will you say, every spiritual blessing. අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේ සියලුම ආත්මික ආශිර්වාද වලින් ආශිර්වාද In the heavenly places in Christ. ස්වර්ගීය ස්ථානවල. And because he has chosen, he chose us in him even before the foundation of the world. අපිව තෝරාගෙන තිබෙන්නේ මේ පොළවේ අත්තිවරම දමන්නත් ඉස්සර වෙලා. Amen. Amen. See, you are so precious. Tell your neighbor, you are so special to ඔබ God. ඊටාම අනර්ගයි කියන ඔබ ළඟ ඉන්න එක ඔබ Amen. ඊටා වටිනා අනර්ග කෙනෙක් කියලා. Because even before the foundation of this world, මේ ලෝකේ මවන්න ප්‍රථම ඉඳලම what a great joy that Lord is saying, you are my child, you are special. ඔබ මගේ දරුවා කියලා උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ මවන්න ප්‍රථමයෙන් ඉඳලා ඔබ තෝරාගෙන ඔබ මගේ පුත්‍රයා නැත්නම් දිනේ කියලා කියනවා. කොච්චර බලයක්ද? Hallelujah. Let's thank the Lord. අපි ස්තුති Thank කරමු you, මේක. Father. ස්තුති We ස්වාමී. praise you, Father. ප්‍රශංසා Lord, වේවා we ස්වාමී. thank you because we have been blessed in every area of our lives so අපේ far. ජීවිතේ හැම පැත්තක්ම සාර්ථකයි ආශිර්වාදයි කියලා කියනවා. And we are a blessing අපි ආශිර්වාදයක්. because you live inside of us, oh මොකද God. ඔබ වහන්සේ අපි තුල ජීවත් වෙන නිසා. Thank you, Father. ස්තුති පියාණනි. Lord, we pray for thy people this morning. මේ උදෑසන ඔබගේ සෙනග ගැන යාඥා කරනවා. According to their need, we appropriate healing in Jesus' name. අපි ස්වාමීනි ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව සුවය ලබා ගන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Because it is already done, we appropriate it according to our need. ස්වාමීනි ඒක සම්පූර්ණ කරලා තිබෙනවා. අපි අපේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඒක අපි සනාථ කරගන්නවා. In the name of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. be healed in Jesus' name. සුවය කියලා ප්‍රකාශ කරන යේසුස් වහන්සේගේ Lord, නාමයෙන්. whatever the situations, we bring it before you. ස්වාමීනි අනිත් අවශ්‍යතාවයන් ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිට Lord, you are the God who will make a way where there is no way. මාර්ගයක් නොමැති තැන ඔබ වහන්සේ තමයි මාර්ග ඇති කරන දෙවියන්. Lord, even as we give you that first place, මොකද ඔබ වහන්සේට අපි ප්‍රථම ස්ථානෙ දෙන විට all other things will be added unto us. oh අනිකුත් God. සියලු දේවල් ඒ ස්ථානෙට පැමිණෙනවා. Bless your people, Lord. ඔබගේ සෙනග ආශිර්වාදයි. In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen.